le mata pule pe na riputia le CNN wa fai ni fa mtalanga le pale mia fo ya pani sana e Takaichi fa tatau ya pani mai fo linga wa titi le yele so tanga masaina ina wa mai fa ilo ane le lapta inga le asaina wa vai fa sala longa lunga penga ta fa ilangi a company va le asaina e o fiele e China Eastern ma le China Southern wo fo ane I pase se le toi fa fo ia ne wala tupe mai fa inga malanga nga ia pani o fa mtalanga te mai te pare mia o ia pani na ia ta wai o se osu fa inga saina ia Taiwan o le a faita wina o se ngai o inga fa matau ia Japani mai ono tali atu ia le military I Tokyo e mauma wai lava saina o Taiwan o se tasi o ona territory ma lo fuafua la tu te pule ina tusa pe fa o ngā ailo na malosi. Mo saunu le President o America Donald Trump o le aia whaatau watu wa alele tau o F-35s ia Saudi Arabia ma ia vi ia ile whainga whapaanga lea tunu umana malo tele o Amerika. O whaia lea fo la sanga e Trump o sauni le malangane o le Pelenisi o Saudi Arabia o Prince Mohammed bin Salman I Washington. O le whamtaranga Trump o Saudi Arabia se paanga le tele ma o li putia le tamu whaipe o Trump ia wha le fo I le suotanga Israel ma Saudi Arabia e meise na ia so longa le leile fufuanga whaatatia po le resolution na Amerika I tutonu Gaza. Wa whaleo ngai Australia le visa o se tasi tangata mai Afrika I saute na vaia o au wai se whaatasinga le neo-Nazi rally I whafuane o se mauta o le parlemene. Wa whaleo ngai na le visa o Matthew Grata whai mai le BBC sa iei Australia tanu mai le lua whelua lua e vaia o au wai le whaapotonga leo tangata te ia Israelu ma sa iei whaatasi mai se ri peto o onu se fulu na la eila nuuli ma lato whailoa ua whailoa whaamatalanga e whaatatau ia Israelu. Whaamaunia lai le Minister Tony Burke le whaalea ngai no le visa o lea tangata ma le whaamtalanga a whaiolo e Australia I se visa o lona winga o oi o se malo whaalalungia a whai o oi o se ali sitiseni o se sui la o le ainga o tangata Australia ma a whai e se malo whaalalungia se tūlanga whaalea ngai nai le no fole lei o le ainga o le tali o le whailo iei wo o le teimia toe fo iei lona tunuu. E tō tele le langolangoina rally solo whaia I lato wia whai mai e tumu I whaamtalanga o leita ma winga le manuia whaasanga ia Israelu. E ono swinga wa whaia le pūlenga le manu Samoa mo lana au le wasauni e whetawi ma Belgium I le ta'alonga whai ua sa I reiso lato wa wanoa mo le ipola langi le lua pelus fulfitu. O swinga mai le au sa ta alo talwai ma Namibia ma malo ai e tūlanga le leilo na sona tūlanga e ono iei le ipola langi pe a whai ai malo le ta'alonga le ma Belgium ma o swinga ua whaia e peona whaamania mai le whaia ongo le malu tusi pisi o le leina I luma le a amata I le huka Millennium Sanarivi ma props o Titi la Mustele ma Michaela Lalatoa fa se e ane sama malolo Scott Sio ma tia tui maunga I le whaleo leo. O pen nene le isi o le ata alo le flanka ma Melani Nanai o le asuitu langa I atu mua manu I le center. O le alo le ita alo lauloa Sir Michael Jones o Nico Jones o le ata alo foi ia mai to tele manatu e se tautonga le leile au ma manao mi lava le malo ma o le ta'alonga le aso atai au le afo le whai le wawao taimi New Zealand I le 7 Stadium I Dubai. Tala ia le Radio Samoa mo le leifo I aso soifu. Ua na o le Radio Samoa se furulima iwa toru a mo e tautuaina o e ilangu ngana fitu aso le vai aso. Beta Drive Doctors I le taulanga whaatau I mangele whaapea manrua mo le vaenga o so ngase pe amana o mia e whaatino e fo I matupui pui o le whana witi o tupui pui la COVID is fluiva mo I lato is fuluan tausanga malunga atu whaapea matupui pui o le flu wala au telefoni 255-25 mo so wanoe whaatino ai nei au nanga o fisa foma I mangele I taftafane o le McDonald a manrua I taftafane o le whaletusi po le Public Library. Beta Drive Doctors Clinics. I feel lower so sad. Omega Ka. I'm allowing Omega Ka. Sabaleta umofie. Omega Ka. Fili mai loile Omega Ka. Omega Cars. Lua selau Capitis Drive I Manukau. O le telefoni o iwa lua vitfitu 5 tasi lua. Susu mai Manukau ne. Omega Ka. Umalole keisile Omega Ka.
Sunga o whenga whakau e lo kawa le whau maunga Max Ila. Senga uka amilo e o kilangi. Mo koe foi mai lawa i o Tara i le Tire World and Auto Limited. Lea ma o aiso skoi ngā meg ma pa uka avar. A ole me piko sidi. E ngā le lua lima ka alalwa ia so le kokongi. Le Tire World and Auto Limited e te maua i ta avale ma pa utau ngō fie ia New Zealand antoa. Mo fo i se ti mag wheels mo so se tu ai ngā ta avale ma le telo isi au unanga. Warren Fitness i le na ole se fulu tala pia i wha i lo i eina e wha afafonga le Radio Samoa i nei wha abitoa. Talia wins quotes, cue cards maisi. Walau lo le Tire World and Auto Limited i le lua fitu tasi tolu o mo pa uta avale po le lua fitu wha tolu lua o mo le fale inisinia. Talo va Samoa. Wa ule ne yo kaspiti alu. Awal suia ngila wa le kio. Aeva eva mai ina se fulu lima iva kolu. Amo Radio Samoa. Bevela a. Samoa le nu'u o te no'o ai Pe wha pe whea na ngalo atu o i lewa ai Samoa o le penina o te fia i ai O solela susulu mai ma o mana tua ai La u Samoa le nu'u o te nofo ai Pe wha pe whea na ngalo atu o e lewa ai Samoa o le penina o te fia i ai Hangi mai se matangi e momoli atu ai Samoa, Matalasi Angi mai se matangi E momoli atu ai O alofa i la Samoa, Matalasi O aolelea, fa solo La poia o na paolo Lona sami i la pe asulungia e le masina Pe wha ape whea na ngalo atu o e a imita Samoa o le penina o le vasa pasifika Tangi mai se matangi Se momoli atu ai O alofa i la Samoa Matalasi Tangi mai se matangi E momoli atu ai O alofa i la Samoa Matalasi Fie, le afi, pe asa vali Lona la lele, ma folinga e whelanu ai Pe wha pe whea, na ngalo atu olo wingoa Samoa, o le penina o le vasa loloa Ai mai se matangi E momoli atu ai O alofa i la Samoa Matalasi Angi mai se matangi E momoli atu ai O alofa i la Samoa Matalasi Angi mai se matangi E momoli atu ai O alofa i la Samoa
Ia, talofa le pa ia mawalunga o le whaafonga tāpua i. Ia, mai se fo i o le sila mai boa Samoa le atunu pele. I le nei fo i a wauli o le asolua. Wa tātou whiloa i ai. Ia malau lua whisila whai. Fo i lumba le tua. Ia, malumba le nuu. Ai le o tua le nuu. Whaftai le anga le lei o le tua. Tāwalunga atua i fo i. Le au au nanga ma le tautua. Ale whatalenga e a whonga bua. Ia po le tō whāfo i a seo manu Francis Ioane. Epe i ona utou mai full-time. E le nei fo i a wauli. Whaisi ti ti munga. Ia mai tau malulu fo i le whaalongo le savini. Ia au i o lea. O lea le talo le tau. Wa au mai le tua mo. O e maa umai tātou umo lana whanau. Po whea le tafo le lalolangi. Tātou langona le nganga whaafitai. Ona o le whaasoa mo le fua i alo tātou matai. Ia, whaatalofa i a te oe. Ia, maofo lofa foi. Ia, ma whaafeiloa i atu i le suafa manu malo le tātou li whaolo Jesu Kiriso. O leo ua sfuru ma le valu minute wa te ai le tu lai wha. Manatu sabanuia le nei aso i le amatanga foi ina ua. Oso e le mata o le la ina ua ngā e i le tai au. Ala usu fo i le atunu ui o na tiute mo na Faiva basani. Faiva o le ngā te whale, ia o Faiva fo i o le vāte tea. Ia mai se, ia o Faiva o le tua vau ma le tua sivi. Ia Samoa na, o le nei atunu. Ia ma atunu o le ranguanopia ia i Samoa. Ia o le na. O le ala usu le whariwhai ngā ruenga, o le ala usu le ofisa, o le ala usu i ngā ruenga e whaatino i le ala. Ia, male tō telefo i a ngā e whaatino ia ngā ruenga o whaatoanga, o vau matua, o lafu manu, ia, whapea fo i isi a tinai. Ia, mai se fo i o meo whai ngā whaiva, tō tele o i la tau, e a ngā i atu i ngā ruenga ofisa, o le malo, ia, o meo ngaluenga tū maoti. O lea lavala le Faiva ua tutofi i ai le atuno. Ia mai se fo i o ngaluenga whaaloto i whale. Domestic purposes. E pei o na iai ia i la tau e wa aia le tinifu ma le tō telo ta moiti ele i oi lea onga. Ia whapea fo i ia na i o tātou ta mam tina mātutua. Ia ua tausi lava. Ia po matua tausi fo i tonu o tātou wa inga. Ia pēr no whai atu. So se ainga la volo i aisa batua tausi. O se ainga whaamni aina le na ainga. Aise a. Leanga fo o iolo ta oto ili sosia. O whaamni anga ese o le tomai whaanamua. Whapena fo i mea sina ainga. O langi soifua. O tala o le vavau. O ngafa. Ia mo mea uma whapena. Le iai tonu i ta maam tina matua. Awala ko ki pase ma tau palafu le whainga o ngā ruenga le tō ina malo le matua. Usi ustai, mau e whaile me whai atu ele tō ina malo le matua. Ia ma whapena fo i ona uto o whesiri ai, awa o i la tō i tau sanga ma ale ia e wa pula la ngoto le soifua. A o la lava ma ai le lato ma fau ma le lato mana tua ina o mea. E ta tau o na pasi atu, mamamoli atu ia te autou. Ia, whapenao na wha a upenga ina e foi, lo autou sa folau. Ma malama i mea lilo, ma mea sina lo autou ai. O i la tōne i ta ua o meo sili anga. Ia, fesili iai. E fesili iai awa o i la tōna mua mai. Ia, tātou ia na muli mai, lai whai ele muanga ngana le atunu. E fesili iai. Ia muli mai. Ia muli atu. E oi tātou te tali e wa le tātou ngana e oa, masua. Ia tātou te sua whaatamali e ima tātou tali e foi. I le mata ngō fia o le tātou ngana. Ia le nā, whatalo whatamam tina mātutua. Ia ele ngātai mauta malawa whapena foi i le tūlanga o fale o tangata mātutua. Ia me se foi o mauta ngase, o lo whaata o toli ai. Ai le mawhaia
O la ai no fo mo le telefoni. O le matua po toa o ta mamtina ma tutu o le teknolosi fa le yo le po. Sa ve i o kuilunga, sa ve i le au kafa, sa ve i le lo. O a matua po toa e fa o ngā i le telefoni. Ia, ma a vea fo i ma awala e mai mua mai ai. Ia ma mo fo i le me atai. Ia ma mala mai fo i meolo tupu lo tātou atunu. Awa o i lato. Wa le o mawhai o na toi whewai o na wā. Fa le tonu fo i le malosi. Ia, ai ua vea lava le siu fonga o Samoa. Ia, ma le tautua. A le nei fo i ala leo. I le tele o tau sanga o mawai. E wha o Sofia ai le fia o le tamama le tina. E mala mai i mea lai tutupu. I loa le lei i ngoa o tangata i e tau mai. Pon tangata le lei, pon tangata leanga, pon tangata wha fita auri, pon tangata wha tupu wha lave lave, wha tupu vevesi. I tala e lea mai le ea, mai Samoa. O polo kiki o upu whai o malo, o pisi nisi, o misa tangata, o whala au wha saina, o mea lo o tutupu i tinama ta maitai o le sawa ina o whanau. So se mea, o tala o whaamsinonga, o pālota ele i umalava. Ia, ma whape nā lava. E o mai ai o tātou teitai. E fia whalongolongo, e fia i loa, e fia malamalama i lea mata upu, ma lea mata upu whapolokiki. Ai ale ta mau ainga o le tātou tunu. O whea o whai i ai le tupulanga, ma le aisa ua sa sao whaafi tono le tunu. Ma tā ngā luenga le malo, o leo, o le whale mahi. Ia, whape nā fōi. I le ngā luenga pa i a le atua. O ai ua umana whai le lātou whale sā, o ai le ka le sia ua umana whaulu whale le malu pa i o le atua, a o ai le ka le sia ma le nuu. La le whai le lātou so a ngā tupe. Ea, e ako i le whale sā. Whai e le pā o le whale sā. A o ai le tu malo wala tu ta alo ma fa nga se tupe o le miliona ma le poloketsi e le uba e le kai uma le mtautia o tala a o Samoa o lo alala ma papa au ia tunu mamao. The Samoan international diaspora of our people living overseas and away from Samoa. Ia, lena, o Samoa no fo i New Zealand. Vaenga ese o New Zealand. O ese a Samoa ngofo o kilangi mo la ko winga ma la ko amio. Ese Samoa ngofo i Wellington. Ese fo i Samoa no fo i Kalastete. All different major locations in New Zealand, there are Samoans living there. And they all behave differently. Ese umala ko amio e Samoa loko alof e Samoa ai o fa sa o meu Samoa loko alof mo Samoa fa misa ya o tala o meu lo tutupu i tonu e kalesia o le tele le ngau sa ma le ndele a tatu le to aila ma mala malama le lei i le suinga o lo ia i le soifuanga le dei bai tau. Ia ona toi mawhauwhau lea ia le i upu o mata upu siri o a fionga pa ia le atua whamau o mariteipi. O aso nei o aso e ngata ai. E o mai ai mea nei. Ilo na winga la, e le fau le whalong. Mai leo se me te tauona e te i ai, me i loa tūlea. Tūle me. Ia, le tāua le nā. Whatalo whala ia te oi male nganga fifia, male nganga whaftai i le atua. Wa tātou to e maua le nei lao, tātou te whasoa ai, ia mo tau sila mai. Ia e le mawhai o ova ai atu ia te uto. Na olo u whaitau lava ia o tau tustu singa, ma le whaalinga o lo tau poto, ia whape fo i o tau mafu whaunga. Whatalofa atu ai la. E le pa ia lasi o Samoa i o na tūlanga whalupe, ia mai se le tāwhatolu o le tātou vāna nofo, pa ia mamamalu wha le malo, pa ia fo i mamamalu wha le anganu, ia ia matua le tuu ia te o tau. Le au whai ngā luenga tutofi le atua ma le ainga sa le vi, ia malau tau fo i wha no ngā manu i le atua, a wā se manuia o Samoa. Ia, whatalofa la ia lea pēr whai,
whaatoa to ai tau nuu a lo sa. Ia, po le valele na e sau ai. Taimi mua, ia, po le taimi lona lua, whaatolu, whaafati, poti o i Samoa, aluatu fo i Samoa, soli malisi tu la fono o le masani le ola i Samoa, to e punga lunga le valele, sui le ingoa, sau i le isi tus folau, le stangata whaasoli tu la fono. Ia. E la piesisi. Ia kako walua ia le whapena. Ia, whatalofa ia te oe malol malang manuia, malo i le lato i le tai, le lato i le ea, ma le lato i le ala. Ia, welcome to Auckland. Tamaki Makaurau, and welcome to Aotearoa, the land of the long white cloud. Ia, malo le soifua manuia, i le au whaingaruenga. Whapoponga o le rei a solua, o le polkalambe masari ai le tuli au pu e le atunu. E oa i le asfareile. Ua ngā ngaifo ai Faiva o Samoa. Ia, po whea le i tūlangi, a whea le tafa o le larolangi ma le kilope o lo e whaalongolongo mai ai. A o a fo i a tina e mo to mai ma ngā waa, ma ngā luenga o lo whaatino e whaali e tuaile au au nei tangata lau tele. Ia, ma lo whai o le Faiva. A lo fo i le ngā lulue. Aftai le tua i awa noa le lei o lo mwhai o na tātou mau. E whao ngā ai tāleni, whao ngā angawaa, to mai, saa o uina. Ia, e mawhai e o na whaatino ia si au lava fo i tau tua e pei o na māsaniai. Nisi o lo fau malanga, ia, tāpua i atu, ia ai, ia mangunuia le whai ngā malanga. Po whea le atunu o lo e fau malanga iai. Ia malutia lo tau soifua. Ina ia saunga le bu, ia ma tau nuu fo i male manuia, ia ma le tūlanga o le fia. Ia ma whailoa i fo i mahainga o lo whaamuli mai ai. I nā tawhao le lalulangi. Langona fo i le leo i rama, i nisi o ainga, o mawhtanga ma whala pupotonga, e ka le sia o nuu mawhio anga mai tu malo. Ia mamawhtanga i nei New Zealand, e me se fo i o le tātua tunu pele i Samoa. Ia e leo se loto se vea po so fina ngalo po le tofa i ainga. O le Faiva mamalu pa ia whaito tasi o le tātua mataisiri le langi. Ia, tātua ono sa i ei lea pe a whaiwa e mala malama le lei, i le ata o le wha o le tanga, o le oti, male maliu. O mea e tasi, wa e liu, wa e alu atu i leisi pension. Pau alu atu i leisi fo i taunu unga. O fuanga alu mamao le atua. I le tangata na ia whaia. Ia pe au o maile wala au. Pa malu lua tuai, masua tuai, ia vai. E puenga, vai malu. Ia ona o le loi mata maligi ma le loi fonga pa u. Ia ona o le wala au le atua. O ia na te au mai, o ia fo i na te toi wha fo i atu le tangata, i lona bambalu i lona awhio anga pa ia. A wae tele me no no fo i au tau, ana lea se inoa pele ai fo i, e le lava. Se malu o te alu e toi matua, whai ngisi fo ngā whale, e o atu iai. Whatalo whai lunga le tātou api o fo linga, ngā lola soifua manuia, uso matua whawhine, uo ma pa anga tō tino, a le Radio Samoa, ia whapea fwoi lo nei tangata le a tau sa vea le ua i ali i pestanta ma le langi so alo se yuli Al Harrington tu manu vau la vea. Ia, whatalo wha ia te oi. Malo, i lo tau a au tus, whaalinga o tau mawhau whaunga. O manatu le lei, whatasi ai, ma manatu whaale le lei, manatu pa o papa, ia mame o manatu fo lele e wha pa ulua. Pe o le whati o le mele pese. Ia e rea se bele angai, o le bea siri ona taua. O le maua le awa no e wha soa i lau fina ngalo. E le tale e le i atau o sa vea i lau fina ngalo. O loa le nā i ata tau. Tō whafonga fo i le mea lena whasiringi ai e leo tu stala i le fionga le li pāle mia. Ina wato ai tau nuu i le asuana nafi. O le whaalongo i lau fionga le li pāle mia. O le aotu i le epa ma limongi ma le hero pipi. E awele mta upu e sua i e lau li ia o tau.
ona o le o sui le tau whainga whaavai. O le a le o ko meki, ona o atu le tofinga o le tei whono. I le whaipule, ua manu malo mai, i lea i tu malo, ma lea i tu malo. Ewe ma tei whono o le whono whaavai. O le polo keti o le tasi le miliona. O le a se whina ngā lo lau fionga, le li pāna mia i le matau, ai ata lau, lim whai mai. For my honourable Prime Minister la ulu ya le mali atoa. Ia, kua pipia sia wari io. O le tau wai a ta tau wale na. Ai o e whai, good luck. O sia wari, mai sia lau. Ia o le whai ngā nei o wingo tangata nei. E o a o mai o le mali di e se mea o mai whawhiwhi ma. Whaamata o mai ma whai mai. O la tō le au e awe le tangi le whaamasinong. Ia, o whawhia le whai nei me ua māsani ai. Nā le whai ama tau whawhiwhi o soi wha mea le awe. O mea o mā ai awe le whaamasinong. Ia, nā le au ngā. Mā whai o le o toi eisi esi mālo si anga e lote eisi esi mata upu. O le o toi tū mālo. O lea ua sui le whai ngā mālo, fau le whai ngā mālo, ia fau tū la whono, ia sui ni whai ngā whaavai, māta ngā ma ele e lea ma lefi tau i sa iai. It's now your turn and your time, the new Prime Minister and the new government of the day. Sui uma mea na, lia I uma. O mea na whai e la wali ili nā ilo la tau wai tau le whāsa fultau sanga o tuana i atu. Na whai e fua lava. Ina ia whaamalia ina o lātou loto mō lātou nganga, ma mea lātou te whaia. E whaia tu loa ai a whia aise tu la whono, ia mai sui le tu la whono. Ina ia, to suit what they need and want. Langai whiita te le whaalongolongo mai, pe ao ina whaamanino, ma fofola whaalele atu le whala. Wo lewa na manumi, ia le nala ia. Ta ua tele le mea le nai le whaafonga. Ta pua ia le tunu uma malamalama. E le na o le whaalongo ma whaafonga malamalama. E malamalama lo Samoa. O ka o kai. O le manino ia. O le whaia o ana whai unga po o ai. Wa ave ia i le lātou tali tununga. A o ai wa ave i le lātou whātua tuanga. Ia le tali le nā Samoa. Peter Eneliko, talo falava, UB36132. Alola soy Fumria, watching you from California. O le tumaita Cristina Tanuvasa, watching you from Melbourne, Australia. Talo faile totele. Esau J. Moores, watching you, brother Severe from Sydney, Australia. O fasala lau nua, ia, fa perfoi. Ia le tō tele o tō leo wanga I mai Angel Nathaniel, talo whalava, ma lole sui fuamanuia, o Mose, lima wha, lima o, talo wha Mose, ma lole sui fuamanuia, a taile, ma vuta mai fōi, ele amatanga o le tātou Porkalame, Toffa Moores, and Milford, ia, wha pia fōi ia leli I o Lee, lua manga, talo falava malole, soi fuamandia, ia te oe. Whau unga Nelly, talo fa malole, soi fuamandia. O Sam Simaile, talo falava malole, soi fuamandia. Emma vai pua, po Emma vai pua. Patalo whaile uso e Simona ta vita tau ti muliumu, malole soi fuamandia, manu tātou a inga atoa, the Tauti family mai motaa male warota, e emo ai le whetua nā vū I vai vase, a lole soi fuamduia. Patalofa se o tō fine fuatino, Josefa, ia male tō fine fo ia Erolini, le tātou ta mamatua ia Masoe, tā uli Josefa, ia whapea fo ia Uncle Tui Mawalunga, le uso ia vai singano, ia male tamo foleni, a lole soi fuamduia whaftai le mafuta mai. Ia ole si fo ia whatalofa, e alusa oa, e le au whai upu sā, ma le au palau vale, ma le au whai upu mamafa. Ia, talo whai I le au whai upu sā. I li ka au whio o kou, I tau te o mai a lunga I tātou te. Pale a lunga ai, I a mata upu fo I tātou te tali e ai. Ai pule au e, si au palau vale, si au whai upu sā, I li tā whio o ele I a tau sa whea.
ai lo le la vai le atua le tu ai ngā whale tangata ma le whale ngutu sa panel mai ia lo ngutu Waya ana Milford mai sa o le ia oe watching you from Sydney Fale Baker ta alawalawa ma lola soifua maria o tau umalama mai share our program Yoi, tele yo mea tāua, o te fia tala noa ia, ai maise, le asona nafi the first ever press conference of our Prime Minister since arriving home from seeking medical treatment in Auckland, New Zealand. Wa mawone me fole le whairi le muangangana fole le whapertani pe se upupoto. When the cat is away, the mice or the mouse will play. Ele saulu le pusi se bea mamau a eva ele ka longa isum. Kwa ka aloa ma ka fiki isum pe ke vai ka nga fiki sa inga fo sa fa isa mo ya so ia mo mua saulu mo le singa skama isinga pa anga pe se siamanga na sa watu mai sia timo longa fa mai le whakalufa whasenga i ia Samoa. Ia, saulo male. Male ka ngā whiki e senga. E whapea la ubalale mele tūla i mai le temisa. Fole le, wale i le pusi o. Tūlo whafonga le tuno. It's a metaphoric comparison in terms of proverbs. And a saying, it's a funny saying. Everybody says that. Wa masani i le tuno. E alol pusi ka whao. Ia e mai lola ia leo. O isumu ma i ole mkua ka aloa i le mbo le whale. Lea la na wawa ai le lei mai iai. Le fionga i le li pāre mia. I tā alonga tu stala ai mese patino whaasino tōnua i se tasio newspaper ua loa na tautua i a Samoa. Ai mese o i la tau na whaatuina. Ma whaawaina le nei ngā luenga te le ma le tāua o lona sau i a Samoa. Le newspaper o le Samoa Observer. Whaatulau o tuai lau fionga. Ma whaamalulu ma suatu vai malu i puenga i lau fionga i le ngā toi tele. Le sunga i a Savea Sano Malifa. I a whapea fo i le ai ngāli i malefale tua i a muli anga tele Jean. Ia ono o le tūlanga. Ua sui ai le au whingarwenga mai la tōlo o tau aveina le tūlanga o le whaatonu. Ia ma le au tūstala, o le au whairipoti. Ia ma la tō graphic designers, ia ma le tūla graphic designers. Ia la o la tōla i ua whaata o toa le au wivi. Tekulolosi, o le au wivi o le pepa. O whea anga i ei le fo i le tala lea, ma whaatūlanga, ma whaawasenga le iai, mai i tala to mua se io o i manatu o tangata, se io o le manatu o le whaatonu, o le peni o le whaatonu, ma le tūstala, se io o i tala fo i lea, salamausau, o tala o pisinisi, o tala mai le malo, o tala mai i vaenga tū maonti, o le ipoti o le maketi ma whaatuanga, o winga ma mionga o tangata, o tala o whaamsinonga o soli ngā tūla whono, o tala o whaamsinonga o whanua masuafa ma mea sina, le whale mai o le atunuu, e si i mai i ai i pe ao o ina sātia mō ia, ana mea sina e pei o suafa o tua oi o whanua, o ngafa ma whaia o le atunuu. Awa o le whale mai ngā o Samoa. La fo wo ye fo mai o umana train fa pitoa ma o wina fa pitoa o la tu wanga va e lo ai fo ngase fa le nganu e ta wala mai i ve singa ma fi nanga ona o le ngafa ma fa ya e mo se fo i o fanua o tua oi ma swafa o ele ale fa mai la le na e si ngase umalawa i le atunu. A wafo i le soli tu la fono umatangata. A soli tu la fono umatangata.
Ia po ai fo ia soli tulafono na si le mauta ngase e fofo mai ai ia soli ngā tulafono. E re kiri ri soli kulafonga umole atunu e alu tausanga e sea o se stangata o wala sa o nala. Ma tau muli e tausia le tulafono ma tausia le lofo le lei ma le kangofu le mealisi. Ai ole ngase o Samoa i lona tūlanga alo ia o lona tamali anga o ana mea tōtino, o ana mea sina whanua ma swafa ma ele e a ngai uma le whale mai le nā lea ua iei nei i tia whau le maota ngase o whanua ma swafa o ngase ona o mea sina a inga ia ma le lai tua sivi ia e o uma i tangata. A le whala velawe. A watu fo i o tau i o le au mai le diagnose ele fō mai. Ma fō mai ma whaatonu lai ai. Pe mai o mai. Wa le wakele le koumaka upu. I le swafa lea. Le whau wawa i atu e isi tu i wa. Whatu lai mai. Ia mātiri whewheua i alto mtaupu. O le tala mai ele fō mai. Ia polo fo ma i sinia la i nei o le Palestina le na o whaamsinonga whanua ma suafa le fionga le alori. Ia sa tele rapi whapea mai. O mai o ma fwai fale mai tū nei e fitu o le suafa. O e whai le soanga lau pulenga. Tala noa. Whaawasenga le lei po ai le tū e matua. Whaasolo atuai malisi. Le ale so tanga wāwala lata. Ia na utou wola ia lea mau mai. Ia, whai maisa utou mali. Nga wawa ai le diagnose le fō mai siri. Le fō mai i vo le mawalunga le sinia i le vasenga o fō mai. O le mauta ngase o le atunu i ana mata upu ma meo ngase o whanua masuafu. Nala ua mai, ea, o mai lola ia lea ua malim. Ai otu fo, ele whaia se mea. Ele o whaia ma whaataunu uina le fina ngalo le fo mai sinia. Le na matoi, o le fuala au e inu. Au le au maia se isi o tau e ta oto. O inu le fuala au na ua watu nei e fo ia i le meo le mautonu. Ia maloutou fe ai nai. Whaasolo le mai pe a whai e fitu ia i tū pai o le swafa. A wa au tau le whai, a tau te atuloa e whai mai malesi. Malesi fo i diagnose ia po o se treatment po le ale mea le a whai mai e le fō mai. Ia mai, o le tonu. Ona tau te le iusu stai le mea na whai atu e o e whai se so lau pulenga ma ia le lei le toi whaatulanga i na mai o lo tau ainga. A leo le nā. Toi fo. O e tatala le swafa. O e kakala le swafa. Whai le soa lau pulenga. Ia iai se vaenga. O le taito tasi pe taito lua mai. E whaurulu iai tu pai fitu o le swafa. O le a whai ma whaapongai o le swafa. Ai le fitu rio o a fwai ala ia ma i tū pai ia. O e fili maini o tō nofo tai se lau. Ia ngoko ulola ia. E fiku se lau ngofo ia la a whai o le swafa le ko kasi o pai maa. A whai ma masani lo tawa ai ma whaalongo i ai ma halu fo i moli mauai. I le whale mai le o ngase o ai nga o le atunu ona o ana mea sina i le whaamisinonga o le maunta ngase lava le nā. O ngase whaale hanga nu. Whatalo whatu ia Mana Josefa, talo for lava malol sui fomanuia. Agnes Yuli Kyle, talo for Agnes malol sui fomanuia. Ole sunga ya silika, Aching Sala. Walker Josefa,
Ia whapea fo ilo so ia asa na muali. O ia nu mia mali talo fai mai lol so i fomdia. Famdia tu fo ile tua ile manapa o ngā luenga. Famai o lai mata mai Sydney Australia. O Potofo Canage, talo fa Potofo Canage, Philip Villi, oi lea. Ya, fa talo fatu ya Motunga, talo fa Motunga, o le sunga ya Timu Enoka, ya, fa perfo ya Michael Utualunga, alo le sui fomunia, fa salaunua ngale aka au, o fa salauia, ole te wai ta i o sueina mātou tia, ta alofa mbā lola soi fōmanuia. Whata alofa i ali i matamai ta i whai a onga. Po whea lava le a onga whatei tai, a onga a voilea o le intermediate primary school, secondary school, se i au o atu lava i kolisi māwalulunga. Ia whapea fo i universite, ia whapea fo i a onga o matata ese. Whaia onga le tunu ua mese Samoa. O lo iai ia aloma tama whanau le tunu o lo ngā lulu e ai. O ni whaia onga. Ia, ai le ngatalai le nā. O le toa tele fui. O aloma tama whanau le tunu o lo ngā lulu e. O li malu o le malo. Pe te le traffic, pe te le CIP, po o le unite o le suenga whaapitoa. Ta ai lua, ta ai tolu, ta ai wha. Superintendent, ia pese i o lava fo i lau vaenga ia wa maululunga tele o inspectors. Tele alu matama whanau o Samoa vele nei awano, ia le fo i ai, ia le tātou satini. Le sunga ia Sergeant Tuman Vau, Siki Ashu, te o matavui. Ia whatalo whatu li, ia whafonga mai, le sunga ia Tuman Vau, le li malu o le malo. Ia, tātou tuli matai, fo i mata i tūla so fa reile. Wa whai a fo si tia ia ongo si i satini lea. A se i toi pu e mai i lea fa reile. Ina ia whaua wina, ia le pora kalame tuli au pu fo i te mamtina mātutu o lea tunu, le pora kalame o oe ma le tula fono. Valu, tālo whalava ET team, yeah, watching you from Hawaii. And aloha to you and all our friends and families in Hawaii, especially in Kahuku and over the North Shore. Yeah, whapena fo'i la ie, tātou auntie. Whalawe afumasanga poe la ulu. Ia male to fine ia Yvonne, male to mai tai o Ashivon, talo falava malol sui fomunuia. Tima, male 44, malol sui fomunuia. O Linoa, ia fa perfo imiti soli, watching you from Palmdale, California. O to tele ale nei o lato, anga i mai lunga le porkalame mai Amerika, pena fo i Australia ruta vai talo falava malolo se fumduia tele ale nei e fiafi male manava o ngā luenga tala i alo afa masanga misa alole so fumduia fo ile nei aoli me lai mali sale te fia fai taua mo ia te oe lenga le mea matautia lea sa o iai ia e le whautanga fo i mare whaato whala inga a le fionga le li pāle mia. Ina ua to ai tau nu ulona sā i Samoa. Ia ai whi tau i lava fo i ma meo mulu ngā veve fo i lea. Amata mai ai le au tu stala ma rau whasana la. Ia le mele nana o ia ana nafi. Feto ai lava maripovi. Peko ai a maripovi i ra ka vale. La ver ka vale ai le pere povi. Matua fa le tonu wa maleanga lumole. Lumole o le afi o le ta vale. Ai matua le kai a i le povi.
Lea la ua whaatalitali nei. A lea se tala mai. I le Palestine. O le whaala puputonga o le JAWS po o le Journalist Association of Samoa. O le whaala puputonga au tū lea. Male a vaenga o le au whaasalalau a Samoa. Male au tu stala. Le ase sau noanga le fionga i le Palestine. Ia langi kirisoma. E winga i le mata upu. Ua wha malo lo le tu maua i nei. E le fionga le li palemia. Le newspaper o le Samoa Observer. Maona tangata whainga luenga. Whalongo le nei, upu nei. Upu ia na saunua i ele sunga lauli po le fionga le li panemia. Wha malo lo se i iai ni ai, ma se i toe fua se tapu. Pe iai se suinga. O ambionga, o winga, ma le whaatino ino le ngā luenga. Ale au whai ngā luenga. Talo whai le Samoa Observer. Le newspaper o leo lea atoa le 5 tausanga o lona matua o lana tautua i le atunuu. E le ngata i Samoa ai whapena fo'i media outlets all around the world. E lawi lo tele whailonga na maua e le fionga le ngato i tele. Sano Malifa. I whaalapu patonga ale lalulangi e tā ua ai le au tustala ma le au whaasalalau. Sa iei fo le vai taimi na matua susunu ai ma whaa tāma ia le mālaia. Mea tō tino uma ale newspaper. Mai whaitau miliona. Ne whaalenga ina o nā aseta. Se tupe e toi whaalei ai. Ai a le toa o le loto o le fionga le ngato i tele. Savea Sano Malifa. Ele i to i lalo ai. Fiu foi. E tau ave i le whaamsinonga i ne ave whale pui le au whaingaluenga ma le li whaatonu ma lona whale tua le no whaalo ma le au whaingaluenga ma le ainga to. E le i te se i se pito. Le whinau ma losi. A apa bai fo i ai ia limo whaalapu putonga ala utu stala le lalulangi atoa. Ma wheso soani i ai ia whaala e au ma ia whaau au pia anastangata e le toa la le fionga ia Savea Sano Malifa le pule. Whapena fo i le whale tua ia chin. Le fionga e muli anga tele. Se malu e whapene i ua leva on le whale la wasi le newspaper lea. Wa leva na lango mau mai tia sa ono futu i le loo le palpala. Aia, e ata mamai, e qualify, e ama whapena fo i anga waa, wha mawina, a oa wina ai ia nei tamali, i le wha foe ina o le newspaper, al whale velawe. E itangata ia ngā rurue ai nei. Wa lātou whaaleanga le ngō le newspaper. Lātou whaaleanga le tautua le newspaper. Ma le tilo foi, wa whaaitu au foi le newspaper. Isi ana tala e tūsia ma li potia. Ka whonga lai le mpos whatita inga la leo o whaatua nei. O le saunoanga le fionga le li pānemia e winga i le newspaper. Samoa Observer au te whamalulu antulanga o le mea te tau o na whailo. Ma whamalusina le whaafonga le atunuu. E le o mea uma e te whaitau ai i le newspaper malana tautua le Samoa Observer o ni mea moni. E iai mea moni ma iai mea lelei a o le tele o isi tala. O isi tala ua matua i mimilo. E lal fesiri e tulai mai. O le mea ea na whaia ma le mauti noa. Le tūsia ma le whaaliliwina o tala ia lo li potia. Were they done intentionally with malice intent? Nale winga le upule nā.
Na tūsia ma le malama le lei o le tangata whainga alwenga le, tūsia le tala lea. E se sela na mea le whai. Ua ia wha au I leisi tū, ma ua ia le wha o ngai nei, upu tala whea ngai I le ngangana Peritania, ma le ngangana Samoa, pe a o ina wha liwina I mafau whaunga o tangata whaitau. Ina ia sa o le sa vali e momoli. So with the malice intent, then the message will not be received as it should be received on the other end, or the reader. Pole tangata whaitau. Ole whasilo na lua. Ole bea ole tau whaleanga, po ole valea lava ele malamalama ilana ngaluenga lai whai. That is the second question. The second question, whether it was a malice intention or whether the person or the writer is incompetent. Lala wingal upuluna, evalea, ele malamalama. Na te lei loa, whaawasenga le tūlanga, ole ngaluenga whaatu stala. Ole me mua, whai ama le loa. Ai whai ina ia lalango e te I se mea le lei, pe te I se whainga malo, pe te I se tangata. Laena te loa se ai whai lava. Ona o iai le naunauta inga whawhau se mea. Ina ia sui, malilifa se ai le ngona o tangata. Male vaenga lona lua lole na pe a whai e whaingo fie le whafonga le tunu. Ona paua, ona paua e le lava le au ina. Malauto mai. The qualification as a journalist and a reporter to know exactly what our work and what our job is. The principles and codes of ethics. O atu la fono e lima te I nai le tātou ngā luenga pe tusi, pe whaleo foi. So stangata la lena te lola na mea lena tusi. Ma le whao ngā ina upu e mimilo ai upu. Ua le taunu uai I se taunu unga le lei e malama mai tangata. O nei lola ia lea. E whau leanga o stangata le lei. Mai le o lo tiute le na e whai. O le tiute le na o le editor. The editor-in-chief. O ia o le whaatonu sili. Na te whaatanga ina, e toi whaitau, leale, ano whale, o le tustu singa lea, a leale mafua angana lai ona whai. A whai e loa o le tangata lea, wa tusi le tala e la lango o nisi tangata, ono o le pāki, wha whai, ma whainga wha porkiki. Ona e loa la, ia lea le mafua angana lai ona whai o le tala lea. You know exactly the reason why this story came to light and came to life, because a story can actually have a life of itself. So se talalava, e eilo na ola, e eilo na ulu, e eilo na vai, e eilo na lima, lona o ngā mangava, e o lava I lona siu, e iai le taunu unga ma le conclusion, o le a le me maua mai ai. E eisa o ngā nā leina whai le tala lea. A lea le lona taunu unga. E eisa vaenga o le tino le tala nei e ma whai o na ave ese mai e lona o ngā manawa. Ai au mai matua I mai o le lei e toi whai eisi tala. The part of that story, because any story has a human side to it. It has a life of its own. It has a brain and a mind of its own. O la te mea mai e talepe, le tino le o le talape, o le tino le tangata, ai matua mai o le lei. E ese le tala le hawhai ia. Ese angles ma angeli, e whau ai le tala lea. To become a human story that tells and has
something important for the people to know. Eo, ale mea le o tātou tā alo nei ai. E le vale a uma Samoa, mamal malama. Tasi lea, whaamaluanga o lea tunu, o le nei tusape te lea o ngai le mata upu lea, a whai e le lei. E le lei le fufonga, e le lei le whasoa, i mata upu. O le tō whafo i le nāma le whautanga, e whaalongolongo i lea tunu, o matangata uba, mo se whateita inga. O le tamao le nei a inga. O se tangata, sa avea mai vitu o le ngā luenga lau whaasa le lau. La vea levi, la vea. Nai lau iloa. Male toi ina, o se iulu i fuyono whai waso. Malama lama le lei ai. Vaasa, le au pepe, le au vaasa. Male to a tele o to ina mātutua. Ma ilo sei pele. Any sofara. Pat mama ia. Kika Stowers. Fai malo. Oka le to tele. E mei se ato ina mātutua ia. La vea mo se yuli fuyono fai wasu. Ere ioni aonga. Ele ini fai longa. Ai talu na o tapena mai le fono whaavaya Samoa. Dek tai no o. I le fai visalau no lua. Ao le visosoni o New Zealand Australia le whaavaina o le 2AP. Le tō whāle nā nei tō ina nei. Sa wha foi ai le atunu. O lo soi fua pēr le tō tele o le mamalu o Samoa. E le mawhai o na ngalo tō ina matua nei. Tō wha ia la vea levi la vea. Male te lenga. Po le sunga ia se yuli fuyono whai waso. Le au vasa. Se o mai le talu fau e peo na iai. E isi tamali ia. O lo soifua mai pere. Teimile nei. A leu tala no i tuatu. Tata la de i o la tau suri ia. Le fau o toi fo i mai e wha awau to inga tau tua wha pene. Peo lo tangata. Mai le tino le mātou tamaa ia la velevi. Lala la lea la yo no fai atu. O tātou te tā alo ma tātou whaatala le. E le tiute o le tangata. Ia ta tasi le tangata ma o a o ilona tiute ma lana ma tā whaioi. Langa ia. Langa i le whapea tau tala tu ina o ile whaalongolonga mai ai. E hati le vao, e hati le papa. E so solo i lunga o le vasa ma le sami. E o i waia, e lea atu ai le matangi. Ana foi la le nā le ia le tātou whai tete, ia tātou upu, ma tātou tu singa e whai. Leanga o tātou mawhauwhaunga lea, ua fatu ai le titi, o le sa vali e momoli, ai le sao na fati, e le sao le i foi. Ona la langa lele. Ona o foi leo le savali. E sapa supa sapa solo. E fai tau ili tangata e oso le fali. Mele le ngalo ia i tātou. Ai amanino mamala malamba. O le ano fale lea. Wa tau nu uai. Le tangata e le fai unga le lei. O sana filifilinga e fai. Ioi. Ai a fai o le winga lea, o le tustusi ia la langa i lunga. Ni masei, ma faa leanga istangata. E o fo i polkala me faa leo, lea la ino fai atu. Ao na faa leo le polkala, me faa leo le tūlanga
sa o le manatu o lo mamoli. Mea sa o tātou te tala noa iai I issues tu la fono a wala o lo whaatino ai mea ia. E lei ma se fefe. Ma I sisila fo iai. E le onge manatu, e le onge mawhauwhau. Langa o mata upu o lewa na tā pena e iai langa ngana e wha leo ai. Mai le motu fo. E wha I atu I lona tu langa tā ua o le mana o mia. Ina ia manino le tangata e le fo ia I ai le savali. Ma le momoli ina o le kiliva ina o le nā mata upu. Ia nofo fale ia sa tu ia maa. Oua ne I le whaale tontonu. The uncertainty, le winga le upu na. Deliver the message in the best quality and its best effort to be. Because the last thing you want somebody to do is the misinformation and disinformation, and it will end up somebody could lose his life with. Whai unga le e ono o mai ai, langona ua o tia, ma ua o sa whaia, ma whapena, o na mai mau ai se soifua, ma malingi ai, ma masa le toto. Tātou te le mana o mia, I tu ai ngā mea whapena. Tufal tātou por kalame. Nato le atou le sa, so lau, tā lava balo, le soifua manuia, whaftai, Centenary Kennedy, tā whianga, malo le soifua manuia. Au tō whawhaka mai la ile. O le tala a le fionga, po le saunoanga a le fionga le li panemia. Whawhonga lai le wha Samoa, ma le wha Peritania. The Prime Minister, Laulia le Malia Toa, has decided to suspend, suspension. A wha Samoa, wha malo le tu mau, le au whai ngā luenga, le newspaper malana au whaili poti, ma au tusitala, ale Samoa Observer. Suspension, wha malolo le tu mau. Ala le tala le li poti le Samoa Observer. Whai mai ua sau no le fionga I le, ali palemia. Ua wha sa tapu o tau, e o le wha vavau. E vai le liunga. De o fai mai, o tau se sila, se I sidi o le tala. E le I tapu ina, e wha vavau e le pale mia, le au whai ngā luenga, male newspaper, o le Observer. E le I wha sa ina ma tapu uma mea uma. Loka le whai toto ai luma, loka le whai toto ai tua, whai toto a toso, I le I tūtau ngā vale ma le tūtau mtau. Ua sa tapu wa tu uai whao mo le kolosi pisi fo lele. Wa tapuni le whalo sio. For what? 20 years, 50 years, forever. Le ai mastalo, o tau sisila la. I le winga o le mea ta o le milo upu. E se senga le mea o le wha malo lo le tu mause I ai se taimi e fua se tapu. Pe fai se la tō whātou e senga, na sao no fo I le fionga le li pāremia. Au te ofo, ele I ai lava se wha maula longa, ale newspaper lea. Malana au whai ngā luenga. I mea wan la tō lipotia e le talawhengai, ma le wha maoni, e le I tupu mataunu. Pe o le whanau lena lipotia. Wha mai na whanau ai ia le teitai ma le wha ululunga. O mata upu o le vai whafo e iei le fionga I a pestano mea. Tate simi, sala I vao se senga. Ia whapena fo I ma le fionga I a angawhili, shem leo le whaululunga. O le ofisa o le pāremia. Whatasi ai mai. O le tui nātu o whautuanga. Whema ua whono ma ua uma le whautuaina. Le fionga le pāremia
A e alu i New Zealand te si ngase ma i whaalelei. Dei se mea le alu atu e fua, whai au whai unga i nā. Ma whai au tau whontanga ma te tai o isi le malo, se i au tau sila la i e i le mea. Lea wa ili tata i nei le tō whaa. A le fionga le li pāle mea. Lea i se whono na whai au. A le li potia ele newspaper. Sa whai le whono, maua umaina ave le fautuanga i le li pāle mea. If you are in New Zealand seeking medical treatment, and so be it, stop meeting with other diplomats and other countries' leaders in New Zealand. Well, to ba vai to say te lo mena fai. A lea ele iai se fono ma se feilua inga fa pena na faia. Lea wata u leanga I fua pesta la tauia. Ma le swafa pesta, ma le ngā luenga o leva, o na whaululu iai ma tā upu. O le vā I fafu. Whaleanga toi maanga whiri la tauia. Le whaululunga o le ofisa o le pandemia. Ai, whai e. Whai e le nuspepa le. Le whai unga, ma le whasilsilanga, ma le whasilunga. So you see, ladies and gentlemen, no wonder why our Prime Minister was so upset and disappointed with the way these people are treating stories. O tala nei e whaaita tangata. E whaalea ngai de malo. Ai ata iai ia le tua ngai. Langa o loo anginga ai, mātangia ai. Nel mea le lango ina, le mea le polokiki ele lea ma le polokiki leanga ma le polokiki fafau. Ina ia whaatupu ni masei. Now it's all out in the air. Whelau i tu le epe mai e sulu mai I e sefe I le. Le mele ua watu nei I le palemia. A le ale mea la I ona wha waupea. Ona wha sala lau le tala se. Ma le wha li wina upu e mi milo ai le winga. O le sauloanga le fionga I le li taitai. Suspension. Fa malo lo le tu mau mo sina teimi. Ma le sau ma le tala, ma le sau noanga na follow mai tua le fionga ile li pandemia. Se ia iai se tai au awa ele po pea se nuu. Lale winga le tala na. O to e mafau. A fai o se fato e senga. Publicly e tau na fai po se fasifo. Mo tangata lau tele uma a lo whalongolongo le fionga. Pe au mai na o se tautusi. Alo ia. A private letter, a private email directed to the Prime Minister and his office or his secretary. Alo au mai e ina. Iona tali me fo lel palmia. Ele po pea se nuu mai o le whasilanga au tū le nei. Mai le ofisa o le palmia. Mai e te au nei o le whailau tusi o le fionga le li palmia. Wa ia whailo ai ma le nganga whaaloalo. Wa ia talia ina e tusa. Ma se whasilanga. Wa whasifo ai le pulenga ma le whatonu ma le au whaingaluenga. Ale nusipepa o le Samoan Observer. Awani whale tonu I tala. Sali potia. Wa le tau tamali I ma le tala whiangai ma le wha malia I nai. Mātou te wha malulu watu wa sasi leo whaingaluenga. It is a human error with no malice intention. O tō mawa I upu le whaangai no upu. Mātou te wha malulu masu tuaiwai malu I puenga. Sale I ai se manatu e tula I mai se vaenga e avea matulanga
ua faa ma lepe ina ilo tātou vā ma lau fionga. I le tai o le malo, lau fionga le li pāremia. Iwa wawa ai e le whaingo fie. Because words are powerful. Iwa le whaingo fie na to auta kwa le si press release a respond kwa i le fionga i le pāremia. Mai le official pāremia nei. Tawala atu i le fionga i le whailau tusi. Ua whaamalia ina, ma le nganga whaaftai, i le fionga i le li pāremia. Mai ua i ato e te tala ai le avanoa. E au ai mai, auto ua fionga i tu stala. Ma la ua fionga i le whaatonu. Ia whaapea fo i oe lea, na whaatu lai o le sui, sa au ai mai i lea la vasu. Ma ua toe te tala atu ai fo i ma le avanoa. A whai e le maua se avanoa o au nei le pāremia e whaatala noa i nai, ma whasiringia i se mata upu tau i le malo. O lo ua avanoa a u minsta o le kapineta. Ko ke o e whakarango. Ua le tapu le na watu nei e le pāremia. Ae, e re kere se piko. E ngā kang whaasao ko mo sinkaimi. Si o koe mafofau. E wangi koe sausisi ngehi iau press conference. Iau whaatala noanga umalafa. Ma ua whai nei iau tō wō e toi whasiringi au minsta o le kapineta. Awangi ko koe o fu e wha. Koe whasiringi. So, you see, ladies and gentlemen, o le nei ngā ruenga. The practice and the codes of ethics o le ava ma le whaaloalo. O le tātou vāna nofo ma le vāta puia. Koutou si sila lai le solinga o le vālea. Whato ase 4 minute talu o na tau nuu ma tō ai i lau whanua ma ele o le atunu pele i Samoa. Ai whato a tau nuu loa i ele o Vaitele, ma ele o whale atau ua avea. Ma wha mautu i ai i le no whanga le a ingo le li pāremia. 10 minutes into arriving from the airport. Ma le mea lana sa na mafua i wa lea nau whaalongo vevesi fo i lava whamai. O se teimi mua lea. Ua amalu tua alu atu sori ai i le motorcade. A leo e a ami ma whaafeao whaapitoa mai i a se teitai o se malo. A le ala tau manatu. O hai lea o a fio mai. O hai lea o to ai tau nuu lona sāfu lau. I ele o Samoa. O le tai o le atu nuu sa malanga e si ngase. Ua whaafafonga le lalulangi ma le atu Pasifika. O fili ma fou. O loo anga i mai. A o ai la fili ma fou ia anga i mai. O fili lava i to tonu o tātou ele ma lo tātou si o manga oi. O lau tu stala Samoa la tau. O le au whaasala lau a Samoa. E o mai Yesu e se meso sofa ai le ri pāremia o. Tālo whae malona to ai tau nuu i whanua. Le maua mai se malo longa, mai fafo le maua mai lunga le valele. Ele i o mai ni filima ni fauma ni au whaasala lau a isi atu nuu e o mai e so sofa. Le maota ngase ma le maota na toe mapu iai na ua tea mai tua le fionga le li pāremia. Na o tātou lava Samoa. It's us. Tā lale me aloi. Tātou lava ua avea ma fili ma fou. I o tātou lava teitai. O whea o iai le awa whatawhata ma le vāna nofo. Wai loa le lei o lea o tō aitau nuu i lona apisa. This is a private setup
for his wife, his children, his nuclear family. The private setting for him and the people that he protects and they protect him. But with you as journalist, matua I se sea I sini le ngā ruenga o whaatino. O I nau tau whaasino mai ai a Samoa, le tū o lau tau ngā ruenga, ma le mea tau te lalango iai. Wau tau le lalango ni tu stala o ni tangata Samoa tau te malama le tū ma le anga I whanua Samoa, le vata puia talo whai e le o lava se malolonga. Tātou foi. Se iai se tae au. Ma se malama o mua. Tā lofa I le li I teitai. Malona whale tua malona ainga. A leo ua mai, whinau ma leo. Whinau mali malu o le malo. Ua tō wawa ai lei. Ua sopo loa le vai. Ua tū I le whanua. Ai lei se whatanganga. Awau tō mata I science fo I le. Ua le la vai le ainga le oko le ingi popo fo le ko ulu mai lungo la kongiu. Ya. Ua le oko I mangi meo ngi mosu I ma meo. Ulea e o ai meo a ile ua le ingi a ile I lungo ngiu. Ai sea. Langa fo tō tele tangata I tū fua I le whanua e au no ma le whatangaina. A lea tātou te whaangaina whapeo le tū whanua. O winga pā a. A le mea lea. O lau tū fua I fua o le whanua o le ainga. Wa la koe fua ai ia popo ma mea sa kauanga wa ka kupu o mea I lalo. Ala ile ainga e whai mo mai tufi popo ma whai ala ko salimaka ma whai meo o me whangaipua. A leo tō mai tū le whanua. Ai le eise whaatanganga na utau tū ai le whanua. Pawhawhau mea na. O tusi tala e o e whanoi so lato wamanoa. O le tū le nā maleanga I whanua Samoa, tātou te whanoi, tātou te whasifo. Tātou te whanoi atu, maleanga whaloa. Ai tātou te leo atu e fosi ma whai le maso. O tau se sila e, o tu stala Samoa I no I o. Ai matuale e man whai ai e loa ai. E malama lamba I le tū ma le anga I whanua ma le manatu. Ma fau fa Samoa. E langona I tino. Le wawa I atu e vai le li paramia. La fau uma ona te talo mai. Na te le tali tuali maina o tau e le na o le newspaper. Al Samoa Observer. Ma isi tangata whasalau uma I na iai. Iau tau lore lei, e se lau tustala. Journalist. Investigative journalist. O lau tustala, o lau suesue. E fia maua le au o le paipo le mea lea. A le uto watu wa se le taimi tau te atuai. Tau fo I la na whai ma se. Fua I luma fua I tua. Tau nuu le li pāremia. It's a private setup and it's a private time for him and his family. Please, excuse him. O kouwhinga kokwhia moi. A foi ko kere la va walu las ko kere kai. O e kau ma mafa ma whaire kou. Whai se kau mafukanga ma. Ma malolo le se iei se kai au. O tilo laile se senga o meo le autostala. E ai maisi e tau o photojournalist. Mea tangata tau o photojournalist la tau te le tusia ni tala.
A tau la tangata o photojournalist na o tangata o ne pueniata. E whae ngoa. Ile ngangana Peritania. E tau o paparazzi. Na ai so se ko ngā mea po kuru au le muri o le mele e puea. E la tau te le tusia a tō se tala iai, ua na o sina caption po se whai upu o le muri o le mo le a le sa au tilo atu iai. A o le whalo le tupu na pu e mai iai. That photo will bring him fortune. Probably $5,000, $10,000 for that one shot. Kaka fo ielanga tulinga ia Princess Diana. Se ia oi ina la vea le tavale vai wo oi tavale wo ai tuli le tamai tai le pelenise le princesse talo fai a Princess Diana. Mela na pe o tangata vai le wa liu mai lau tustala Samoa i le tū maleanga i whanua. A wa liu wha paparazzi. I mea e whai e papalangi e le whai e ni Samoa. O tu au wha whangalai e. I le ese senga o mea ia. Wa escalate i ai le tātou ngā ruenga. Te la o tātou wofo. Te lofa tu la wa fionga le Palestine. Wa fia tau sanga. O le stala le a tau o savea. O se suiu su fono alo ia. O le mafutanga. Ala autu stala mle au fasala lau a Samoa. Mo le tele o tau sanga. Wa mawai o mai a. Le so. Te la o lofa tu le fionga. I le Palestine. Ia tali I langi so ma lo keresoma. O lea, sau luang. Because our journalist, the president, or the chairperson has now been put on the spot to respond to such behavior as this, despicable, disrespectful. Ne se whaaloalo. Le ai se manatu I le vānu nofo Samoa, le mele nā, te whai atu ai. Lua matai tusi. Lua matai tusi. Si pela ngō fie, wha leo ngō fie. A le tau e mawhai o na tausi ai. Se fulu afe, there's no cost. The two syllables. V-A or VR. Easy to pronounce, easy to spell, but that's one word, that shortest word, has a huge implication on who we are as Samoans. That sacred space, that sacred place, le vāta puia le dā. Whamole mole o vai le pāle bio le whakua kau o mai le whai ngā malanga. Le apa au kou ia kou ke momoe mo ingun kou pia mo kou ka ele sam. Po ka ele le vai ngale le raka. Ala ngā sues kou va ka ele sa foku le vai sa fe ele ei. E malulu pe se kionga. E tātou tali e. Ai tātou te tala noa ia aua nei toi tupu se mea whapea. Ile rumana. Whalongolongo le lei mai lo tātou a inga. A whai tau te whaafonga mai o si le leo. O lei atau a severe. Ia o tau I loa foi la ia lea. Leo alata. Fase fulu tau sanga o tau tua umatua ile ngā luenga le nei. E tau la o na ieiso usao I matau e watu ai se whautuanga ma watu ai se tu o lalo. Ia tau auso matua whawhine. Awana I toi o pū le tātou ngā luenga. Ma whai tau wina ai.
Awa au tau sisila nei ai. E ala ona o tū la i atu. E la lango ise mata upu e au mai e le malo. Leanga a whai o te le whaia. Ua au le whaia le ami o tonu e tusa ma le whaamsinonga. E ola ai tangata. Le whai lava o te whai atu. O le mea whai e lisi a wali i lea. A whai o te iloa e le manuia ai. Le lau tele o le atunu. O te le fia whalongo iai. Mai o te le promote hina foi. Ni tu ai ngā whainga whapio pio. E atangia ai. Whaunga leanga. O te alofa i le atunu. Mai te tau o na whaalu ma whaaleo. Le upu sao i le atunu. E whaia i ai whai unga. Le lei e saunga le mua i le atunu. Al mele whai mai. Mai tātou wōlo ngatonu. Oina i loa. Oina i loa longo ngatonu. Ioe, le tātou te sāwali umai. Tātou te loa. Oto mai le mea tā ua mai i. Oto le mea e siri ona tā ua le mea lea. Ona tātou whetu na i ei lea. A le mea pepelo le mea le nā o le sau nofo le o ngatonu me nofo i nama e tū vai lua lai te nofo le o ngatonu a ese mele kua i o vai. A e kangoku i pe kaumu i e kangoku risi mea vevela. Ala le nā. Fai le mea tā ua ma le ami o tonu. E le mawhain tātou atu e mai ni whainga le awali i e whioti e le atunu, ma malei e le atunu, e mai e tau i, o mai tātou wō le mea tātou te whioti ai. E le mawhai e le atau o sa vea le whai se mea whapena. Nau na o whailo e le awali ia, e i le mea le whau le awali ia, e oti ai le tō wha le malo, oti ai matangata. E ala la lea, whaalongo lei, o la walu sa ili mai le sa o le mea lea, o nau tau whaalongo le iei, ma whaalongo fo iei ma utau. O na pule leo utau po o le ala utau whai ungai whai. Le na, la tātou ue tāle pese, ai se isa ili se avanoa, tātou tala noa tuaile te mai ta. Eo ati, mai le tātou whale ta vale, le Henderson Casa. Baila
ese, eba, Sam, our sena, hey, Mawar Fabela, my Kuripi, Yaka, Yetia, my five, so, yeah, So it's yeah, the family. So it's what do you want? Huh? Yeah, man. Hey, get it better down. Let us see me go in na o. Yeah. O fai pula inga mea. O le koia yo se ano pumo. Le koi fai a o pulo o family ai makako. Radio Samoa. Taslima iwaton amo.
Ia le na whawhianga sui whiwhiloi o le manawa o ngā ruenga tu ua a onga maringa Gagaifo Faiva o Samoa. E le ngata i New Zealand ei a so se tafa o le larulangi. O atu ei le malosi o le au nanga ma le tautua. A le siu fongo sa vea male a Samoa, ea male a tau sa vea. I le nei fo i a solua o le masina le nei o Novema. Aso sfulma le valu. Ja, to is fulu ma le lua fo i aso. Tātou wha ma vai fo i a Novema ai tātou la sia fo. Ja, tūla lata i le wha mna tuina o le whanau mai o le pepe o le kilisimas. Le pepe la le o le kilisimas. A o le vevesi le tātou watunu. E leo vevesi le tātou watunu i seisi tu. Na o le tua lai o, le iei whaipule i e to sfirmal to wha. Lea o lo vevesi nei. Ina ua lātou wi loa le lei. O leo ua umo na tali atu le fionga le pale mia. E fua i lau performance. Ioe. A o lea ua whai le whaavae fau le malo. I lana polo keti ma lana pepe o le tasi le miliona tana. E le o komeki ona e toi songi ai o le whaipule. O le hero pipi. Ai o le a tu inatu le avanua. E whaasala lau ina ai le avanua lea. O le teitei fono. Lea la ua matua i whiita i lava. La bela kou whiika i wala whisili le lai tulei mai. Why are you so angry and crazy? Se tau mea. Se tau pepe. Se tau anava tau. I nei tau sanga, leo le a ato le 5 tau sanga le paia inga le na lona se fulu ma le fitu. Na a mata mai lava, ia o tō whafole e toi e tu lava ele a tau sa vea mana isi uso. Ave ese tangata nei. Ave ese, e leo ni tangata le lei. I le lātou tausia ina o le pepe leo le paloketi. A le whaatua tua i le atua Samoa ua tas. Wane, ua tui lava. Ua whaafafonga i ai te tai o le malo. Wa e le se le atala. Ai maisea le to ino tu le epa ma le ala limoni. E pepese lava i le leanga o le poloketi. E le fe tau i lea mea. E le o se atina e le lei. E le tupu. E le eini tupe. E tala pepelo ma tau whaavalea la uli. Awa. It happened. And there were many lessons that we've learned from this. I sang this song over and over again for how many years? Tula'i tulepa. Te al kama e kalapelo e whaavalvalea ma kau whaavalea ma pelo. Whea o e maingi kupe. Kau whionga whongtalai. Ona matua oval tal pelo ma le tau whaase e ma le tau whaavalea. Ala whaipule lea. Tūlunga limoni. Whesili mai tangata lo i tū malo i a te au. Lea se tala i lau a whionga le li whaipule o lo. Tatu i tū malo whanea tal tolu. E sa o enei mea. Ta mai. Wa umano whailo i tū malo. E le tupu, e le oo, e le ai se mea whapea.
E le ai ni tupe o se te tasi le miliona ta la o se polo keti vapea. Fe alu lauli e samo mai ei nei tupe. Ala le mena tupu. Na faa tepa i ai. La le mawhai o na malo lo le ai. Because they know it's the truth. And the truth hurts so bad and so deep. Why isi truths ma isi me sao. Sa lato mafo fau ia le pepelo a lea ua vava aima to e tepa iai. O le lauwina o le fionga i le neli palemi e valea. E le ise anga vaa, le ise whailonga. Ia le nau tau loa mai le to i tau wha matalaina. Ai o mai loa la i le ave se ina o le tofi te tei fono. Tole wa kauwhi ai kangaka. Wa matua i tauwhi ai tangata. Wa matua li loa po whea pupula i ai. Pe pupula e lunga, pupula e la lo. Whai tau tamai vai po atoa. Toi tilo tilo il tamai lima po atoa. Whesiri loa. O lea e lea mea o lo tūlai mai. Whaafewhea na tupule nei mea. O le tali, o loo i tangata. Nā fo ua sila fia lava le toa tele. Ua solo ese tangata. Ua tali tonu nei tangata i le sunga lauli al mali atoa. Ma o le mea le nā e tatau. O na tātou toi fo i e toi whātou langa mai whainga whawai. Whainga whawai fau. O le malo fau. Ma fau faunga fau. Le tae au fau. Le amatanga fau. Tupe fau. Ioi. Ala le na. Ai se ala mea ua fau mai mea. Le fau sola. Le sunga lauri al mali atoa ma avele mea ta o le master plan. The master plan has been taken by somebody that was actually there from day one when HRPP's political party was formed and established back in 1982. Ale mea ale leo te whania tuai nei. Ai se a lava o tau na nau ai i lau tau fia te whono. E se ale mea na palota ai tangata ia te o tau, ina ia avea o tau. Ma whai pule, o le tu malo, tau te o i te whau. E whai ai le tonu i te whau, whaari e o tau manatu. A o le swing o le te whono. O le mea patino le nā ia la uli, ma le whātua tua i le atua Samoa ua tas. No one else. Nā le file e mūla i e lea, ma fifia, ma whawhitai. Tō le poloketi. I ta ngata o le tu malo, o lo o iai mose ma le au perfeta. O ta ngata na la lango, ma lātou tau muli muli, ma le talitonu, ma le whātua tua. I le whātua tua i le tua Samoa ua tasi maona te tai, lea ua vea nei ma pālemia. Na pau ia o tangata e alo lofa. Alo lofa moni a Samoa male polo keti le pepe lea ia tausi ma wha pele pele. Ia usi usi o na lau. Ma ia sautua se lau le malosi le pepe. Ina ia manuia ai a tina ea i tu malo. So you see, all this complaint, and it's rather stupid and crazy for somebody who didn't want this in the first place and now claiming this is us. Ole mea lea matou leo o malo mai i le palota.
Yo, whātou tuanga leo mātou tu malo mai, taun whai ele tonu le tu malo, le ai, alu oi, mauta whono I te whau whai ele tonu le nā. Au tonu le tu malo, tatia I. Wa tele tau mea leanga, vai tau performance sa whai. Ina tu ina atu le pepe, tau te leta le tonu le pepe. Aia, tau saini I tupe le pepe. Uma le saini le lua se lau wafe, saini atu le si, iwa se lau wafe, saini atu le si, fitu se lau wafe, al watu le miliona, uma le miliona, mua al watu le miliona, lona lua, al watu le numera, lona tolu. Uma toa le mawhai. A lea la o tau whaalongo loe le anavatau o sii, o le a lua miliona, o le a watu, o le mea lofa le pepe. Ta ino e. Ial nau whatu rau, o le whamsinonga, se oi ave. A wātou te mana malama le lei. E pākalu. E pākalu. Nā le pau a leo le mea tau whaafifi le whai, ia la mako oi ave le whamsinonga. Take it, and good luck. Tala ni nā lauri. Wal sil mua o le. Se mea o tau le mele. Sa fuafuanga o tau le mele sa whatatia mai. Ef silo a lauli, ef mai lauli. O le mea lea mātou ia sa, o le pepe mātou na whanau mai ma whailele mai. O le mātou lava ia talitonunga. Sa tu inatu lea wanoa. I la wali ia e vai tama I le pepe ma I alolofa I le pepe. Aia. Anga le pepe. Le la uto e mou me malesi miliona ta la e lua I miliona ale pepe. Ai o mailo. They knew it from the first time the money was spent on this baby. They knew it. The money and the cash was real. Tango sa o tuatango le mawhiwhi o le meo le whasipepo o le tupe o le pepo. Ia ipen kaung fo se ongos fuka la a koko le lenka ko celebratinga. Wato ia ile. Le onos fultau sanga o le atunu. Le matu o le kemo kalasi ae ua fai pule lo ma le fionga le sa whapito. These fights and these arguments will come to an end. And it will come to a halt. It will come to a stationary point where it's going to stop. Tūlele. Sei e la uli le tauwhi. Ai fe mea I umalauri I. Pe o le tāwale fōlele na halu la tō sao ale mea. E alawa lai, halu leo pupula le leil tangata I lumala wala. Ai se I whafo se I lo male tāo. Fifeko ai lo male uru male singo fōla I lumak. Wate. Whapea a nei. A le milo ane la u le whai se suinga. Ni suinga le lei o wha vai. Ma whainga wha vai le lei ma le fau. Ha pera uli. Di ia le matua tu ia mai ma whao so mai ia le malo e whai mea. No, it's common sense. Te le tau whai atu ma tau ana wina le tō wha poto ma le tō wha mapo le fionga le li pāle mia. Malana kāpeneta malana whai ngā malo. Wa tilo fia mai loa ma mau atu lo fo tangata le sunga lauri le vai le ia po le vai malai fo e walango le sifo asiata eva ai ma mau o le tangata va ai o la va ai le na e le sunga lauri. He's a seer. Nale winga le upule na o le tangata va ai o le whalu penga fo I le ave I le meo le pero feta. Na te valo ia, mamusu ia, o ia I mea o le au o mai. O mea e manui ai, atoa ma mea,
e whaale manui ai. Al mea le iai ia le tangata wā ai le pe o le iai ia le fionga le li pāremia. E loa ma maho atu le mea o le atupu mi noi loa. E sa ili le vai fofo a o le i o le teimi. E teia ai ma paha le mea. Ia le ala uto wawa i ne le ki kifa solo ai. A leu fatu lauli, o la uto wai a taul na. Se o i ngā ave. Io, mo masani foi lauli mi meu fa msinonga me tau fa fefe. A leva voi e pepese mai, fe mai. Tasi ale bele la tau te whaatalitali ni iai. O lea. O le guilty o lauli le fa msinonga le fa moe lau. Guilty toe fa mauni ai. Ma ia, loka ai malauli. How can you bank on such an unreal, despicable, and really crazy ideas that you have? O ia whai atu le no case to answer ai whai mai eo. E whai pui to e guilty lauli. Awoi. Ia le nala o iei le bea le nā. Talusia i lau fionga. Tali ilangi se au lo malo kirisoma. Le perestene o le tato wa sosi male whaalapu putonga lau tu stala ma lau whaasa le lau. Awa o leo o fasiringia nei o e isi. Tu stala ele ngā te le tū pāo papalangi a o New Zealand, ma Australia, ma le Pasifika, ma le World Press as well. La sau tali. O te loa, ele se me whale tonu. O le whai unga la wala tōwia, ele o se whai unga mau tutu, ma mau sali, e tu mau, o se tapu e whawawau. E malamalama fōi, mafau fau, o le autu stala ma asosi, a le autu stala i le lalo langi atoa, le Pasifika, New Zealand, Australia, ma Amerika, la atou te malamalama le lei. E le tupu fua mea whapenei. Mai ai teimi e tali mai ai te tai. E tau whaatonu tonu ai le tātou ngāruenga. E ai fo ili le teimi. E tali mai ai isi tu stala ma isi au whaasalalau. E winga i mata upu whapenei. Ia tau au te langolango ina le whaatemokarasi, te langolango ina le malusi anga whaatu stala ma whaatangata salalau, whaasalalau. O loo puipuia i lalo, o whainga whawae, e puipuia ai i tangata, nā tau te whaatino ina ia le ngāruenga tau tua le nei. Aolona, ina ia awa nei whaa ngā se ina le malusi anga whaatu stala ma le whaasalalau, e te la lango ai i se pito e tasi, o lo maua i sau mea ina. Mai e te iloa e te la lango atu lava, e leo se mea sao ma se mea tatau. A lea o le a e lango pungi sai pea i ai. Ka u ata lava fui i u langa tangata, e whai le meo le. Fina ngalo le fionga le i pāne mia. Ina ia wha ma a venga. Pe a whai nei e whaia se whai unga. O le a mawhai o na whai ai se mafutanga po se paanga so fatasi. The public, the private partnerships, 3P models.
Le company, le malo, o tangata, ma so tanga, whaapisinisi ina ia whaatula I mai se ati nae e au fiai tangata uma. Ia, nena utou whaafonga iai. Ele afe iwa se lau valus fulmalet, afe iwa se lau fitus fulmaletas. E na ole toa fast fulmale valu, wafe tangata Samoa I to tonu o New Zealand. Tausanga le nei lua afe lua se fulmale lima, ua fase lau valu se fulu ma le fitu wafe tangata Samoa. Toi titia a familiona. O le ala le wingo ia fai numera. Se o fai atu ai le au fasa le lauma por kalambe ia le media atu ila epa le taliema. Pe a tala noa nei la auli le wha ngai no fai numera ma wha pe mai ei. Mo se wha ta inga. Mo se wha ta inga pe a whai nei. Ua whai ele malo se ta iala wha tu la whano. The government of the day to set up a legal framework for investment of the public-private partnerships. A whaila le liba se lau wafe tangata Samoa in New Zealand. Now New Zealand lava 500,000 500,000 ai cap mai la ele malo o mana fata oto se ala fua ma se fainga whawai. E amatai I le lima afe. I le lima afe ale tangata whaisawhanga. O le ale me la oie. Koutou se sila lai. Tasi le tiliona. Lua se lau lima se fulu wafe miliona. E matau tia. Tasi le tiliona 1,250,000 million. E matau tia. Ia na ana pauna o tangata I New Zealand. E le whaitawa Australia, Hawaii, America, if we go to do the numbers, I'm telling you, my goodness. E umana whaatau, tasi le tiliona, lua se lau limas wafe miliona pe a whai. Wa maali lie se whainga whaale tu la whono. A legal framework that every Samoan that wants to participate as a shareholder of a carrier, an international carrier of a plane for Samoa. O le tuainga tupene na e sila ei. Tasi le triliona lua se lau lima se fulu wafe miliona. Yeah. O le alale me o le afo ie. Le ta mau a hinga o Samoa e whanau mai ai. Yo le mea nao no winga al tasi le trillion 1.5. 1,250,000 million. E watil tilo e lope mo ini vale le se fulu.
No. Ia rei, au lava tātou valele tolu, pe wha, pe build up le tātou fleet, I 5 valele. Yo ia le fia alu le se lau tāla e le alu, I le lele I Samoa ma le lele mai o te le tātou valele. Au I fo I se toi fia alu se fua valele. E ngatala I le nai le meo le tele le tūrisi, e malanga atu I Samoa mai tawhai fio le larurangi. Ai o ia tātou mea fua whaile le langa. E le koe mai ni wā. E whele lei mai meo le air cargo. A lale mea la tupu i o tātou. Watasi le vaenga lena. Leo te taumwhai e le tūsi o se pepa le tu I nātou. I le fionga le li pāre mia. Ina ia toi tanga, ia ima toi sila I whainga whawai sa iai. Ile mata upu lea, o whaamurianga I ave I o tātou tangata I whafua I whai e ai a sa ili tong fiti ai. E leo se mea whetau I lo umafau whau. Mai, it doesn't make sense at all. Na o le whaapolonga tangata, ma whaapolonga a inga le mea lea na iai le tele o tausanga. A avele tangata I whafu. A lea ua mai momo le si valu masina le toi nei. A, 1 miliona o lo au mai e avele tangata mai I whafu e whainon tonga fitinga. Ai to tongi le a inga le pasese o le mai, ima le pasese o le tangata e taito alua ina le mai e alu e vai le mai o. To tongi ma le a inga ma le accommodation ma le me nofo le mai, nofo le tangata le alu e vai le mai. O ana tau mafa. O isi pili in terms of transportation, the local transport. So le. Na sunga lau dian mali e tō malau whinga malo le mea le nā o lewa na polonga le tunu. Tau ana toi tilo se whinga whae le lei ma le mautu. Mua. O le a la le mea le iula mai mauna ave o tātou tangata I se la elu ma isi e tunu o le laulang. A o leo na ave I o. O la e whaatari mele fō mai e tango e whai le tonga fitinga, tangata lea ma le tau tonga. Ai tu tongi atu le pasese, ai tu tongi atu le tangata lona pasese, tu tongi e lesi, ma le pasese o le tangata o le ainga e oa. E le tari e nei lo ma fau ma lau, tilo e le mea lea. Might as well, tu upea o tātou tangata I nei, I Samoa. Ai to tongi le pasese, o le fōmai le nā, o le alu atu. E whaile to tonga po le tonga fitinga I Samoa. O na pā leni ai lea. Ma sefe tupe le atulu. Nai lo le whatalitali o le au. Nā le oa, e tongi atu le fōmai e whaile to tonga, ma whaile tonga fitinga. Why should we suffer? Paying our own fare and even the patient's fare to fly back and forth or a return trip to India. A fitina le. Ye le vandea no fatal noina. Na foi wo umona sila fia le le. E ngate le fionga le li par mia fa pena foi. Ile fatal no angol mata upulu nei. Ma le sunga le papali tele o vema te fono. O le pati ia po o le vaenga. O le whaapatunga tupe o le nupi wha Samoa. Le Pacific Specialist Healthcare wa umana tātou whasoi lele o lo ifiti. It's just in the backyard, in the back door, our neighborhood, one of the best equipped modern Pacific specialist health and hospital care. Yeah.
Ta wole mele na. Au le whatuwhatunga i o manatu. O lou tae au lea i lau fionga le li pare mea. Ave ese ia no tanga manei mai o no noa iu o le atunu. Totongi le mai e pasese o le mai, totongi ma le pasese o le tangata o le alu. O le tangi lima o ainga. Tangi le mafatia ma le matitiva o ainga. E le whaingofie. Ai au ngā fo i mamata upu. Tau ave e whaatupu manatu. Mai au te fia. E tufa ina le tūsi o se policy paper whapena. Mō lau fionga e le palemia. Whapea fo i lau fionga. E le minsta fo honorable va au. Salu malo. Alo fipo. Minsta o soi fo malo loina. Ta ua tele. Le tātou whaaso i menei awa. O le soi fua o le tunu u lea o lo o turi matai. Babate i tuida. Ai tātou whaia nisi suinga le lei. I lo tau tae au fau. Ma le amatanga fau. Ina ia manuia ai Samoa.
24 hours a day, 7 days a week. Radio Samoa streaming live on www.radiosamoa.co.nz. Lelio maluma yo pese pesenga, mai ele savili. Atata mai maua le kitara, tino amaniti. Sauma leo malupe ni angelu, elongo yo utino. Umfana mai no tatu faaola, oye su keriso. Oi se a o se hisi, se sao fai mai. Oi lenga o ita, leo fia auai. Oi se a o se hisi, se sao fai mai. Oi lenga o ita, leo fia auai. Ai ui ule tu sanga manganu inga fai. O te wha au le o le tu langa manai ai lewa ai. E mo mai la o ki wisi masi o lanu ese. O mea lo fa ua fe pasi ai ua whana mai le pepe. Pepe se osana, Pepe se aleluia. Fana mai le tama, lo tatu pulu vanga via ele mesia. Pepe se osana, aleluia. Lo tatu pulu vanga, fana mai le tama, lo tatu pulu vanga via ele mesia. Le fatawa au le fale o manu, na whanau ai le tupu. Le fina ngalo olo na tama, ia whaatau nu. Alona lo whawana au ina mai, ai lona lo pele. Ia oli lele lo langi uma, ta toto fai pepe se leo te tele. Pepe se osana, aleluia. Ufana mai le tama, lo tatu pulu vanga via ele mesia. Pepe se osana, aleluia. Ufana le mesia. Ufana mai le tama, lo tatu pulu vanga via ele mesia. Oi se a o se hisi, se sao fai mai. O eta fia vivi. Oi lenga o ita, leo fia auai. Oi se a o se hisi, se sao fai mai. Oi lenga o ita, leo fia auai.
Ia le na, le five stars, the young lovers, ia ma pespesenga fo i sui fifiloi, Vadia Toloa, ia whanofo file buai o le to ulu a ti munga le nao lo iai. Ia a wanga ia tu fo i le manava o ngā luenga ma le ngā ngai fo Faiva. Ia ma savele a tau e le nei fo i a solua. Fa malo ai le ngā lulue, fa malo fo i fai le Faiva. Malo le ona sai ma le lava papale. E le fai ngā luenga, e le fai ngofia ngā luenga lo whea ngai ma le mamalo le tunu. Ia e tātou o sai wa tātou tūla lata fo i. E tāwalunga tiu te mawhaiva le neitau sanga. Le soifua mai, le whaapila tuina o le aso le masia, le kirisimasi, ia whapea fo i le tausanga fau. E le whasisilanga tāua lea o taunu mai, ia ona o le tātou au. Lea na malanga mamau mai, o alo tama lilo mai yawa, mai le tātou nuu i sa foto, a me se fo i le tātou. I tu malo ngā ngai fo maunga numero tasi, numero lua, numero tonu. Langa lea na tawa au fai umai, ai moise lava. Patino lava i le tātou nuu i sa foto mamanase. Ia, o pa ia whaasino wā, le fio i le li i o le hitu. Ia wha perfo i sa o e wha. Te lenga le vea, ia, lea te poniu ma le whaasau, ia wha perfo i le mamalu i le ainga sau malau, ma sa o e wha. Ia, ele ngata fo i le nā, o le fio teito mo nā lo tutusa, te lenga ia taua sa. Ia, tātou se e mai i nā. Ia, a wafo i ia, lo tātou ainga to tele le na malanga mai ia le au. Le tama o le lilo mai awa, mai ele, malamalaya ia fulautoi, se ia pa ia paua maama ma vātuna, se ia o mai le fale pou wha i sula mai, male malaya i finau. Se ia pa ia le malanga le tuna, pe auso le savali le tuna alavea, pa ia ai, lalo kawa, lala ta iai so alo fa pe fo i le fa o Samoa, ma le mamalu i le ainga sa pesta. Se ia pa ia valepu, fa solo atu i basina fiafi, le matua ia pa o ma le ainga o mavaenga ma le sanga i se ese. Se ia o atu i le malai filungia e afio ai a inga e lua wasa ma lia toa ma sa tupua, ma malu ia te oe le fale tolu. Ta ua le na, o le whaasisilanga le nei. Se tātou mea lofa ma le tātou posiva, i alo ma tama whanau a sa fotu na wala ulia mai. I le taitoa fitu whawao ma lo ale kalapu, lawi loa ale malisi. The Marist International Sevens Tournament, ia le ua mai a nei. Ia lai na le maua ia se ai, ia o le tātou wha moe moe. Ia ai ua pau ia o le pea ua mai tama o le tātou nu umale i tū malo. Mai le motu tele i sa la whai. E whai lona sau i matau. Aso tona ila aso nei. Ia, le aso lua se fulu te toe baba i whale atu le tātou mea. Ia unge koe suia le ia le wha moe tātou. Le tātou posiva la lea ua whatau nuu nei. I le aso whareile aso nei. Le aso whareile aso nei. Ia, le a whanga poto ai. So se sa fotu. So se tasi o le tu malo ngā ngai whomonga numera tasi lua ma le tolu. Ala watu ma le nganga whaaloalo. A whio mai su mai talabai au. Tātou whaabawai atu le tātou posiva. Mo le tātou au la kapi, ma le tātou ainga, mai sa fotu, ma le itu malo. Ia, le a whatino le nā, i le no whanga o le Auckland, Aukilani Samoa, i le no whanga lea o le Oats Club, wai loa umai tangata le mea ia le Oats Club. I le Otahuhu Rugby Football Club, o le tuatusi o le numera valu Awa Street i o Tahuhu,
Matango fie le tau mafutanga le po. Luas fulu ta la le ulu fale. Matango fie fo le tatou fa ili ia ma au sivo le fa fifi ai. I lea lama fiafi. Aso luas fulu le tasi o November. O toi lua aso tatou o iai. Maka i fo lau kalena. Aso luas fulu le tasi le asfarele na ole a saunei. I lea fiafi. Ta tala le fai tutoa i le tau le tu la eono. Ia. Numero valu, Our Street, i o ta huhu. Whawhetai le anga le lei, i alo matama whanau o le tātou. Au whawhetai fo i le tāpua i male manuia. Tāpua i fifia. Kusape o leo manguia le kako au. O le tāpua inga whata mali i. Ia male fifia. O wea tātou fifia, pei a whapea tangata. Wui pei au siam pingi ele, au ole au. Au one dozen i. Erido, whaia ina o le fia o tangata, o le meta ule na. Ia, mamoli e tuaile nganga whawhati tele a le fionga le li i, le sunga le li whai whi au. Ia, o le fionga i le tole a foa, le li ampasa o tamaiti sulufai o le tātou o tenu pele i Samoa. Tole a foa, Reverend Larry Tupai Lavea. Ia, e mese fo le lato komiti whafoi ma le mamalu o le tātou a inga sa fotu i aukilani nei. Whaftai atu fotu i taua, ia, ma le utou lau, ia, le uso fo i se eti, ia, e maise i lato uma o lo langulango ina, ia le whapoi moe le nā. A ia inisi e fia malmula matini, wala au meile i a taua savea i le o lua tasi, lua iwa wha, fitu, iwa, lua, fitu. O lua tasi, lua iwa wha, fitu, iwa, lua, fitu. O nā tawalunga tuai lea se manatu. E le mata upu lava le nei o wha amsinonga o tangi o le pānota lo whanga solo nei. Ai o le mata upu e siri o o fia papai i ai. O le mata upu lava lea, e le whatanga ina e le whamsinonga o le tū, e tolu i ai pito o le whamsinonga. I le wā lea, o le fionga i atu i lomba, o stasio sui na tau wā, i lalo le fua al hero pipi. I le itu mā lo o whale ali li tas. Masalo sa u tau whafonga o taladoa tuai le mata upu lea. E le asona nafi fatasi ai male tātou pola kalame o le tāno awa e le astona i e te maua i le sa. Awa o le asfarene o le vai asu le se ima vai atu nei. Sa tu ue tala noi nai le mata upule nai tono o le whaamsinonga peita iane. Ia o le fo ua toi tolo i le aso tolu o le masina o te sema. E le toi pōfo i la i malai i lautu whafonga le talanoanga a le fionga a lilo mai awa maina vai, le sui o le radio Samoa ia pia. Ma le tō wha ia fonga mua, po le talenga ia Seumanu Francis Ioane i le au uli o le so. Mai o le tele i o le ngao sā o le mata upule nei. Ai ei fo i lo whai te tenga, ma lo popolenga, ona o lea ua whaatulanga mai ai, i le whaatanga ina e le whaamsinonga, o le itu o le hero pipi, o le pāti whaupwhai, ina ia a fia i le sue ina, ma le whaia o so lātou i tū, ua tolu i ai i tū, o le whaamsinonga. Ele i masani ai whaamsinonga sa mo i mata upu whapea, o whainga pānota i le telo tausanga o tuana i atu. Ma paia inga e se fulu ma le fitu o whainga maloa Samoa o tuana. O le ale winga o le tala, i lea vaenga. O le whaatanga ina, o se vaenga, o se pāti whao whai, e whaalave lave, ma o mai e whai se tālo sanga ina i alo ia le iai o se lātou i tū, i mata upu o tangi o whainga pālota. Ia ta ilo iai, a o loo tali tonunga. E wholinga mai ai o i, mō le taimi mua. Ua whaata oto mai ai, ma whaatūlanga mai ai, se whainga
o le a matua fefeu matala tala ai le mata upule nei. I le anga I luma. Winga le tala le ngana fa peritania. This is the first time in history of court cases pending on petitions that the president has now been set for a third party from a political standpoint of view to be accepted to be part or a third party to a court case. A vea ai o se vaenga lona tolu o le whamsinonga, la auto si sila la iei le winga la tala. A whai o lea o ta tala ile a pun apa anufe le bea lea. Ma o ta tala ai talo sanga mai vaenga whau whai. Po se pati whau whai. E lei loa po wheni tau sanga. Mani pae inga. E toe mawhai ai o na whaia se isi unga iai. O le knowinga. O le mata upu fo le nei e tau na whaafonga iai le fionga le li panemia malana kapeneta. Ina ia fausia ai se tu la fono e vatu I luma o le panemene a Samoa. E toe teu wai. Le whamsinonga o whainga palota lua fesful maleiva. Ina ia tau fiai. Le wha lave fua. Ma le a ia fua. O se pati whai e whaulu se latu tau sanga. E fia avea ma seisi tu o le whamsinonga. Nā le wingo lea whamtalang. A le o tau whafonga ne iai. I le te leo le ngasu ma le ngau sā. Ua tā ofi tu le epa ma le ala ma le hero pipi. O lo ia I lātou le saipeti. Iai uma ia I lātou le saipeti o le fele. O le fatu. O saipeti uma ia e wha. Lewa ia I lātou. Mai ua lātou tali tonu ai o le malusi. Anga fo I lea ia te I lātou. E wha lave ai. Ma tālu sanga e whaiso lātou I tū. A leo sila mai. O le mata upu. E le vā. O le sui tau vā. Na malolo. Ma le sui tau vā. Ia to e lupe. O leo tu la I mai le foe. Leisi vaenga. E te tau ai o na vaai le teu te ungo se tu la fono. Po o lava mea. O lo manatu ai ia le vaenga lea. O lo ia I la tau le malusi anga e whai ai se talo sanga ina ia avea mai tu o le whamsinonga. E tau na o mai mua I luma. Wha maoningo menei. Ni auto recordings po e ina o se talanoanga. Pe a whai na whatanga ina wha le tu la fono. Lua o ni ata. Po o ni videos. Mani mōli mau tu fonga. Mani mau anoa e loa ai. E malosi la to finaua. Wa le mea la le o tupu nei. Wa mua ta pena ya. E le whailau tusi po limoni. Ia le mea ta o le affidavit. Sworn in affidavit. Le ale wingo le mea le na. O le moli mau tusia. Wha mawina. Wha tautoina. Maua uma ni saini. Le moli mau ai, o le moli mau o le isi sui o le hero pipi. Le tō whai a namula ulu. Leota, sami leota. A leo whalongolongo mai ia sami leota. Le isi aso sa ua vatua I le mata upu lea. Ona whapea. O lo ia te ia ni wha maunga. E mautino ai, ma wha mauni ai.
ia le soli tulafono. Po tala noanga I le vā. O le fionga ia tui loma. Ma le tofa ia toi lupe. Fatasi ai ma le tofa ia namula ulu. O le mea la le wa mai nei fo I luma. Wa fsilingia nei. Se tiute lea o le whaila utusi na te tape na ina se ngā ruenga e ta tau o na whaia stangata e mālama lama le tula whono po se li ilo ia. O la I ilo ia ale hero pipi. Na te wha upuina atoa le tarusanga ma le tala ma le moli mau o tustusia ma wha tauto ina o whena ave wha tauto ai. O ile lo ia na ia wha tumuina ma tape na ina ia le moli mau tustusia wha tauto ina lea. Awa o leala te iau tango e oto ma tau wha manino atu ia vaenga ese e fele ai ia le mata upulea. O le talo sanga le hero pipi ia talia I la tau e whai mapito po o I tu e lono tolu o le whaamsinonga. Fesilingia la tau mau whai mai olo o iai ia le vaenga na pu e ai ia ni tautalanga. O le wha lave. Wa I loa e leota po o le tō whai a namlo ulu. O lana ngā yoinga pā whai o ia na whai ngā yoinga lea. Was illegally recording a conversation, a private conversation that wasn't supposed to be recorded. Why? Wa ia pu e wha soli tu la fono ma wha na ufi le pu e ina o se talanoanga. Ai le I whaatanga ina o ia e whaia se ngā yoinga whapea, mai nā te le I whesilingia fwoi. Se whaatananga mai le sa la talanoa le telefoni, pe ma whai ona ia pu e ina le vaenga lea o le tautalanga. Ia lau mamulama ia namlo ulu. E soli tu la fono lana mio lena whai. Ma lana ngā yoinga lea. O le ala fwoi la le nā. Ua toe manatua I whaapawhala I tua lana moli mau. E le fia moli mau. Peitai. E le ngata o lana whaamatalanga, ma lana moli mau tustusia wa oma ona whaatauto I nai o ia. A o lea fo I la, wa sapina mai, o le upu sapina, tusa wa toso mai o e aloa ia I lalo o le whaatonunga le whaamsinonga. It's a court order. Mai le mawhai. Ona e a alo whanga mai ai. Lua o le malusi anga, o le whaatonunga, ma le polo inga le whaamsinonga, o le upa Peritania. You are also summoned. Dale winga le upulina. Ua toe avatu le tusi sa mania. E se mai le tusi sai o le arrest warrant. O le tusi sa mania. You are summoned by the court order by a judge or a registrar to stand in the court and take the stand. Whalongo tu ia namulaulu, e vevela le mea. E tautau I mauna whangu I. Whase tua ngalu loa, wale fia mori mau. Whai mai, wa umana whautuoina o ia e li ima whaipure o lona I tu malo. Alu ese mai au e te a fia fo I le mea. A lepe e fo ringa mai. O iai le maso I tua I. O lo tu lei mai ai namula ulu e saini. To e sau e whailau muri mau. La le tala le whaamsino. Ai maisa le whaamsino sili. Le fionga ia Honourable Justice. Sa tiu simativa perese. E le mawhai ona e to e solomuri. A whai e te solomuri e au noa ma le wha leo ina o lau muri mau. Ua e tautoa pepelo I lumo le whaamsinonga. Ma ua e moli mau pepelo fo I lumo le whaamsinonga. Dea la ua whetotoa I nei le valea. Tui Loma versus HRPP. Tui Loma versus o leisi awali ia e to'olua. Le ala, manamula ulu. Ale ano whanofo ato e lupei.
Wa umana whaia wheutonga i ngā toi lupe ma tui loma, o le atatu tū whatas, whawhile mūle tai tū malo, ai ta tala uma i tua tātangi. A leo o mai tau wina foi, o lo o tū lei pea, e le hero pipi, ia tui loma, awani awe i tua lautangi, wha au wau pea le mata upulea. Tēnā lai o na o wātua le mata upulea nei le asole nei. Lea lau o whanau mai i le mea lea. Mai fōringa mai o le a avea mase mea o le a whamasani i ai tū o whamsinonga i aso e lo te ai ma ta upu o tangi taupalota i le vāo ni sui se lua. And this has made it so complicated moving forward to the future. Tato wanga i atu la i le luminai. O le a umi ni taimi e whaatali tali ai ni whai unga e whaia langa leo o tolu i tū o le whamsinonga. Wha lima i tū o le whamsinonga. Ma i fo i tau na toi tilo ai le process, le ala o mea. E whai e se whaileu tusi o se vanga whau whai o na tāpena. E eise lo ia sa so soni i le whaatulanga ina ma le tāpena ina o le moli mautus tusia whaatauto ina lea. O ai na ave ilu mai whaatauto ai. O ai le lo ia na whaatauto ai. Na uia uma ia ala o mea. Wa leo ta oto ai au lape o le sapina male court order o le summoned. Samania mai oe. I le tusi polo ai ale whamsilonga. Mea nā tātou te nofo ma mafau fau i ai. And these are also viewed as dirty political tactics o whainga whau whaunga whaapurukiki ele e lea. O i la whaila mea tau te bana na o iai. Ao le whaatalitali le atu nuu. I se taunu unga, wa lewa na taunu whonga. Ele ngata fo i lea, wa tula i mai eile fasiri. La le mea lai o na ala lai fua. Le tino tele lea, o le vaenga whau whai po se pati whau whai, i le whengainga, ua o sia e ta ngata e tō lua, na whana nau mai tono le tu malolea. E tas, whale ali di tas. Ma le manatu o le pati whau whai, e ta tau o le whaatau wa ina, le vaenga whau whai, nai lo le tausi o le file mu. O le tu malo a inga matangata, o sui ia na tau wā. Tui loma whapefo i toi lupe. Sai o tau sila la ia i leo ngaonga o nei mea wa tulai mai. Ia leo toso tuai tua, sei o rikirisi mas. Tere whalongo ana le lampo la ase tala mai. E leo lungali i fo i lea na tula i lumo la whamsinonga ana le la for the first mention ia po le toe ilo ino le lam taupu. Peto i eina isi tangi whapopo nisi morianga whapopo iai la ua. Ia si to ina oi fo i o sai tongtuki a masiona to lua o litia mea mai le tongtuki. Tere mo i se tala i le nama taupu. Ia ai se i audia i a lea soa te au. Sa fotu awane ngalo ia te oe. Pa i o tātou ainga. Paulo mangafa masirilangi. Ngafa sirilangi. Woma e masani. Maso se tangata lava. E whaiso na so tanga le tātou nuu sa fotu ma le tātou aulo kapito. Toa ia nao mai ue le mozeve se malo. A o tātou malo i a nganga maloto tangata. Le ai foi masesi na whaia. Foi lene na iai ni manu ato ngā saunga le mu umatama. Tātou wheilua i le asfarei le asau nei. Tali tu lai ono asfo lusfu malatasi pa uila asfarei le nei. Ia awa ia le tātou posiva. Ina le Oats. Otahuhu Rugby Football Union.
tele le tau mawhitanga mātongo fie leo ua tā pena mai, luas fulu tā la leo lu whale wha ili mali e, kwa i e si wā oe, kala lo ofu mwhaale lo sunga mikia e whaale le, oal malo vali, e li tama lilo mai awa e le malo vale kamo sao, e me ngoi ale nota, e ale lei. Lo fa mai le tua, vai lo tusa so tatu manuia. Ya anga le leifo i le tua, i malo longa le nei e fiafi o fa le tonu le tala le tau. Hai si fa timu, ma se ele wala. Drive to the best conditions and keep a safe following distance between you and the other vehicle in the front. Ia saunga le mum tau nu umale manuia, ma le fifia. Moli ia le whaftai i le atua i osi ngā taulanga i le nei e fiafi, ia whapena fo i tali ngā sua, whainga malolonga se ia ala wha i le tae au a tae au. Fōlinga i le atua, moli la palapa malo, ia aia la usu Samoa, i ona tiute mo na Faiva le aso a tae au, te tai o le tātou tunu i Samoa. Mai le au malu o le malo, malana masiofo se ia o mai. E le fono o sui tofia, se o mai foi. E le afionga le li pane mia, ma le faletua, ma le no falo, ma le ngali. Le afionga le fong te lai, ma le sui fong te lai. Ya mai se foi, ia le kapeneta, ma sui minsta, e mamalu o le pale mene atoa, o le fono usu a Samoa. Ya mai se foi. I tū angai a wā le whamsinonga. A pēr fō i ali i matamaitai o le whamsinonga a Samoa. Le fionga le Pelestene, le whamsinusili, ia whapēr fō i le pa ia lasi o ofisa o le whamsinonga a le atunu. Lia fō i lausunga le papali tele John taimale langi a Fele, ia mau Faiva lo whatoa ai ia le maota ngase ia ma le maota fo ia soli ngā tula fono. Ngase o mata upu whaale atunu ia o ngase o malo. Ia ma ngase o mea sina Samoa i whanua ma suafa. Tamam, tina mātua mluia tele le nei e fiafi, tātou whilua i le asoa tai au. Nisi fo yo lo fata o tolia ono o ti ngā le tino. Ia ngase fo i sau maalu le swing o le tau i lea taimi ma tula i mai. Ia si fo ma o le forma i sili o le tātou tapa au sili langi. Ria tele nei po fa mangalo ma fa fo mai upu o le i atau o severe i ate ia. Ai ia anga le atu le tua, ia ma ia utu puina fo i le tofa, ia te utau o le pa ia inga matapa au, e maise o whale upolu tutofi, le malosi o le atu nuu, i ana tūpulanga lalovawa. Manuia tele e au tau a onga, wal temiton wale nei, wanga tu fo i suenga, study period, study time, ia, a whaia o le akal kaupoe, vole lenga e kango, i le kuskusi le keimi o le whai lectures o tutorials po a lava le sona sa whai. Ia, ma le akale inki ala e ku vole malanga furu a u e pae lo ma puru vole le vai. Ia me anga e kusi tsuen. Tātou o su i le pesele ia tau o savea. Whamanu ia tuai ia te oe le nei a fiafi. Ia, ma ia tātou wheilua iai. I le anga leima le lofa le tātou tapa au sili langi. I le asoa tai au. Alofa tele mo tau ta maam tira matua, le ta mamatua. Ia au mua ave ma le tina, ia au auna ma siu tau ainga, ia alofa tele atu. Ia tele nei e fiafi, ia maise, ia ole to tele. Whamadu ia atu i le whionga le ngafitasi, fui maono tapuni, ia malo au ainga, maise fo i le whionga le ngafitasi, fui maono, fata si ale ngā male
Whale tua le fionga ia le au pepe centenary, ia ma pepe o le tātou ai. La whatele atu, ia manuia tele nei a fiafi la tātou o e tale pese le atou sa vea, e wha maa vai atu ai fo i le nei a fiafi, ma wha manuia atu i ate oe, na ua pau se mea ua o maua. Ua se ua i whanua, ia le whata masoali anga le nei aso. Ua na olo utau au e te whaalango mai e moe. Lunga le apia fōlinga Facebook page, ia mo le YouTube channel, share our program. I love your comments. Alofa tele mo tau umalava e lunga o le tātou Facebook ma le YouTube channel. O fitilo na muenga, ua tōwhai maloi mata. Fitilo whai sono, wa le tau ai lona loto. Le uso e sauia, o le vainu lea e te tau mawhaina. Kapu mai e le pauno, le whaamalu lea ua e la ina. Ia whaamali e ina, pau o se mea ua o mawaina. Whaalango mai, i lo utau au e te mapua. Langona le fia ai, se fulu se nese i whaalawai. A o se ato whalu, pela vai o se papa mafu. Amu ia la salo, wa file mulo na masalo salo. Se ia lo famai, o lo uola wale mawhai. Leu so e sauia, o le vainu lea e te tau mawhaina. Kapu mai e le pauno, le whaamalu lea ua e la ina. Ia whaamali e ina, pau o se mea ua o mawaina. Whaalango mai, i lo utau au e te mapua. Lo fi mai mawhia, wa so ai le tau nanga ua pia. E la fua ina, o ia o se tasi e lea no whaina. E masa e sae, o lava e le taina. Puno masamali,